so manje ukubuza ndaba ezithole umbuzo ne kwenzeka kanjani ukuthi umuntu adlule emhlabeni ne bese angashiyi indlu angashiyi inkomo angashiyi imali akwazi uthola usebenzi kodwa kuthiwa kufunakala ukuthi umakhele indlu lo muntu uthulele ehlane mhlawumbe kwala ekhaya mhlawumbe sino round odwa vele washiya lo round odwa angisebenzi futhi lo muntu avela athi ufuna inkomo afuna imbuzi uyazi angisebenzi yenziwa kanjani yenzeka kanjani into hayi mina mala ngathi awukho nebusinessini muyinyanga ne inyanga yeke business ngeke ayikho lonto leyo ayikho lonto ngeke baba this is a business baba umuyisango mu business ngeke no we business lelo how ukuhamba kwesithandwa sami sithatha imithwalo siyibophe ekhaya siphume egcekeni lakithi sithwala imithwalo sambe siye kubo kukhona inkinga ekhona mhlambe kufebe mina noma ngitsheke isidalwa kimi noma kunento engathi mangimthatha lo mfazi ngangayibika kahle ekhaya indoda ngayifibi umfazi ofibayo ngathi indoda ngathanda kuphume wena ayingeka phela uphume wena mzala baba uJobe kuyenzeka kodwa ukuthi ngifike sangomeni ngakuthiwa nje hayi mfowethu hayi ku clean konke kuthiwa nje hayi mfowethu hayi ayakuveli lutho bafowethu hayi hayi mfowethu jika mfowethu ubuyele emuva nemali yakho mfowethu asiboni lutho cha ndabona kunjengokuthi nawe awuye sangomeni ngekho into ekuncwebile uyibona lapho umuntu ohambe esesigabeni sokuthi ngabe useganiwe wa enjoy life wadla imali neyifebe omunye wababudede omunye waba usikhotheni wadutshulwa egoli wehla esehlela lapha ngehose trailer egibele imoto eyedwa engakaze ayigibele eyidriver yonke lezo izidla lezo zokulahlwa akuwona amadlozi lezo zinto lezo izi abantu bokuxoliselwa ukuthi bayoba botheza inkuni emahlosini hayi ukuthi bazoba ngamahlosi lutho amatheza nkuni lawo abathunywa ama-ice ezulwini yes yazi ukuthi abantu abaningi imizi eminingi echitha inyongo negazi ngenxa ukuthi inyanga sezayimusha imizi ihlulo umuzo wenza iblayi kuthi khihla inhlanhla konkotinja heya lendoda yesakhe nawe konkothi asikonkotinja heya lendoda esakhe nayo asikonkotinja Ndoda esakenayo yaskongotinja Sihluza hiyo lendoda 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 esakenayo yaskongotinja Sidlushwa yiyo lendoda esakenayo yaskongotinja Sidlushwa yiyo lendoda esakenayo yaskongotinja Bafethu sibingelele kakhulu Bafethu sibingelele kakhulu iBhinqa Nation
Chillen Podcast Network la kwiBhinqa Nation bafowethu siyanibingelela kakhulu sicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucomment, ukushare. Igama lami nguZoso bafowethu, soniphathela nje lolu hlelo lolu luze lophela bafowethu. Siyacela ukuthi ningagudluki nihlale nathi la nilokhu nibukela nje zonke izinto bafowethu kuningi okusezayo. Khumbule bafowethu ukuthi le i-reality show kufanele ukuthi i-reality show ne cause sikhuluma bafowethu into eyiqiniso ayikho into edithwa la edithwa amagama kuphela lawa translator ayo uyabo otherwise nje siyayikhulumela bafowethu education, entertainment, information ne ya so nje ilokho so ngihamba nomacengwane ngihamba nobaba uJobe udokotela ya hey ngizozizwa nje igameko zakhe ne ya qhawele sizwe. Over to you baba. Noma kanjani kanti zakwethu kwemkisa umlando kaNkulunkulu umuntu obasemdabala kasamqoba ngaba semthanda ivuma mvumane mvuje kule semelika ngoba shopha mujibile. Umthatha ubulali insizwa zangena ezulu mfana kwetha kwasemntu uyakwazi ukuvika. Ushanyanga uzola shopha nomfana ushayisa ngoma zobholaphi. Usithela phezulu okonyoni kobuya kuze emhlabeni. Kuyofika phansi kuze sihambile. Sikhona lapha kwiBhinqa Nation podcast angaphansi kweNetwork and Chilled Network eke lapha ke eholo mfowethu ke lapha ke uMantindala lapha ke uMacG. Sibaningeke lapha ke inhlelo eziningi kakhulu network historical in an African continent. Please subscribe to the Bhinqa Nation, subscribe to the network, subscribe. We want 2 million subscribers very soon and very soon. Siyacela ngani kwethu ukuthi thina siyiBhinqa Nation siyakwazi ukuthi sesiqiniseko sokuthi siyafundisa siyaqinisekisa ukuthi la sikunikeza ungahluziweyo ngoba this is a historical podcast and chill network eyokwazi ukuthi isalele izizukulwane ngezizukulwane. Some of the young people that are out there, they will sit down and do the research about this podcast and find all these videos that are escalated all over social media platform, and they will find the truth about who we are and where do we come from, and about the truth about our country, and about the views that we may have as a society, as societal leaders, about the government itself, and about the life itself. Zingahluziwe zinjoba zinjalo unregulated ziyakhala manje ekhale sama nomfoka Jobe lapha na ke uJobe umsongo insimbi eke sihamba naye ke namhlanje ke ngoba siyazika ukuthi ke nyanga kodwa kubalekile kakhulu ngenza kwethu nakho ya kubalekile ukuthi mangabe ke une business lakho ngoba thina sihamba phambili la emabhinqeni eke lapha ke kwiBhinqa Nation podcast ezoso sama phambili mangabe ke une business lakho ufuna uku-advertise lapha kubalekile ukuthi uthintane nabaqondene ngoba uya professionals noma ngabe kwenzekile kunayo kwinombolo yami ufuna uku-advertise ngizokuthatha ngokuxhumanise nabantu abaqondene eke bese bekwazi ukuthi bakwazi ukuthi ke babe u-advertise on our platform as a Bhinqa Nation podcast uphinde futhi ke eke uthole nethuba lokuthi sikhulume nawe about the relevant issues touching your business, because we are here to entertain, to empower, and to educate. Noma kanjani ke email yakho ke uyithumela lapha ke kubhinqa@thismec.com. Awuthi ngibambe bhuti hayi Zakhara hayi awazi ukufunda awazi ukufunda awazi ukubhala baba siyabonga bafowethu mangabe mhlawumbe ufuna ukuthumela ina khujana uma ufuna ukuxhumana ukuthi xhumane mhlawumbe na i-podcast ekwazi ukuthi uku-advertise ekwazi ukukhangisa ibusiness lakho ungathinta ungasenda i-email ethi bhinqa@thisismacg.com so bhinqa@thisismacg.com so it's easy like that money yes this is macg.com ayikhona ayinamcisha ngiginqa manje ayicisha ngiginqa ayisise khona ukuthi ngunogwaja hayi ngeke ngikhala okay yo yayibabethe yo Bhinqa Nation podcast yo cabanga nje futhi uhleli ngasitshela kanje siyayitshela thina if you want to push your business and you want to advertise and you want to be with us definitely the platform is yours at Bhinqa Nation under network and shit network Igona babetile baba ke mani yini network mani network ngezulu network nje hayi cause manje ngiyacabanga ukuthi bekuzoba lula yabo mana mfethu umana kanti umoya yini umoya
ne mana ngizwa ngomoya leli izwa ngomoya oh yizwa ngomoya network ngomoya yes oh yes oh Kanti siyakubuyela late inakho njani izwa ngomoya ya balekile ukuthi ke usende i-email yakho bhinqa@thisismacg.com yeah so you send your email right now yeah we may see you next week yeah you want So- to advise noma ngabe ne department kahulumeni nithi cha ngiyakubabona bonke kodwa ngifuna ukuzohlala la emabhenqeni Yeah. and then you are welcome. Yeah. You're the business, you're an up and coming company, you want to advertise, you don't want to be seen, you want to be advertised only, you are also allowed. Yeah. Come, let's chill with you under Postcard and Chill Network at the Bhinqa Nation. Send your email at bhinqa@thisismacg.com. yeah so baba Jogo baba asikubingelele baba mhlawumbe uzethule emphakathini ukuthi ubani yakwenzakalana yeah wena wasini yeah angibingelele ubingelela umsongo Nsembe Sikhova esikhalemeni ezinye ekhala ebusuku xa makhwecabonga zonke ezibe shingishana sedlula kabusadlula nomzohlanyela thutha lahlala eBhayibheli noma khenqhema umzimba ukhala imali isipoko sentaba ingebhedle ofakazi nawe yokudla ngelinye ilanga uJobe lo umsongo Nsembe phakathi kweDumbe neFriday Scott abaqolosi inkosi umthetho ephethe Scott asibongeke nganza kwethu induna Scott futhi phinde ke kube umelapho endabuko ke kusuka kudala ke cha ngizwile sekhulumile undaba ezetha ukhuluma ngabama business hayi abantu bobizo ingathi njoba ngihleli la ngizo advertise business ukufa kwami ukwelapha isizwe hayibo mina mana awukho nebusinessini muyinyanga ne inyanga yakhe business ngeke ayikho lonto leyo ayikho lonto ngeke baba this is a business baba muyisango mu business ngeke no we business lelo how yabona lamanyala lawa futhi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu emhlabeni jikelele wabulala lenethiwa amaphephandaba lezi zinto zasiqala ngama backwards advertisement imali esheshayo ufuna imali emagundane ufuna ini manje phela ngempela nje engakafika ama social media kade la fizwe libulawa omthobe sisithole libulawa owelanga newspaper libulawa oSharles Khuzwayo lomgodoyile mbukule le kuthiwa uSharles Khuzwayo libulawa yibo bonke abantu ababe nedelisana yes yakhumbula igijima kanjani ithi dayisa otokoloshe ngapha ngemumva kunenamba yokuthi uma ufuna otokoloshe Jobe namanje usayenza izinto lezofuneka sifundululwe kuvulwe i-Truth Commission ye-communication kuboshwe yonke imgodoyi yalama phephandaba ichaphaza abantu kodwa namanje sakhona leyanto uJobe namanje usalibonda nje izwe nje uJobe cha umthobe isiphela hayi uJobe lo konye uJobe isekushaya kabi kodwa indaba ezitha sikhulume lene isangoma nenyanga abantu basebusinessini labo no cha beke business no basebusinessini abayenzi imali abayenzi imali mana sikhuluma ngomlando obungoma khuluma umlando obungoma isangoma uyabona nje lento eyenziwa nayizayo ibhekele bafana ifike etaxini mayifika etaxini ke habula usethuze kwakhe athi umntanami kunento ukuthi ngithola lapha ngawa athi umama ngibuye nayo lento izolo endaweni ethi sika njenganje khona nguthola ngawo athi unyocela mntanami kodwa kwamanje ngoba ngiyayibona ngathi into eyingozanyana cela ke sikhulekele amanzi nje kuphela unawo amanzi waphethe bethi anginawo athi ngizowathenga la esitolo wakhulekele mntanami ngicela uNkulunkulu Jehova cela usindise la ngumntana wami yabona bese kunikeza lapho lawo manzi lawo kuphelile awuthathe inombolo yakhe awenzi lutho ngayo kodwa ngoba ubusathukile kodwa thola ukuthi yonke into eyishile ngomama lo mama ngempilo yakho noma lo baba ngempilo yakho is prophet osempilo yakho yonke uyogcina uxoxa ngaye emlandweni uthi ngahlangana nomama ukuthi nokuthi izangoma ngokosiko impilo izangoma beyibhula mahala yes thank you inyanga ke into ebiyenzeka nansi ngokwazi kwami uzokugela uJobe oqalisa ngoma besibhula mahala lo mhlahlo lowo utholakele ngempela lento iqalwe yiba abantu ngiyakutshela mina lento yokuthi mfethu ufika usizakala mfethu la ekhaya bese uqalaza ube namahloni ukuthi kodwa ngingabonga ngani yabona yabona njengalento enisonela ingane ukuthi ngoba nakho isihamba ibanga lidwe igalela ukuthi sihambe egijime 2 kilometers noma 3 kilometers ibithi ijulukile lena bese ubala ushintshe ebuya nawo uthi hayi mntanami ayisasobamba lo 20 rand wakho lesibulale lengane ingane ayinikwa lutho nje umuntu ayinika yona mangabe idelele impama
yabona impama nanso into ofuna uyithola hayi ukuthi ingane uyispoil ngoba izocabanga ukuthi iyona culture yokuphila leyo yokuthi makade khona engikwenzile kufanele nami I must get something and then nezinyanga ke nezangoma zibulawe uwo umphakathi ukuthi ngalesikhathi uthola ukuthi ewa ngoba omunye umuntu uyesangomeni ngoba efuna ukuyihila once wathola umuntu wathi mntana nami ngibona ngathi umoya wakho udumele awulungile lapha nalapha kodwa indaba yakhe ithinta into ethize nethize maye kodwa into eyodwa bese vele ebhodla lo muntu ebhodla engabe sabhula engabe salalela sangoma akhala izinyembezi akhulume yonke into azizwe ngathi uyahileka la ngazi ubese ngathi khona into emsizile la kanti lo muntu bekukhanseling. I'm saying this as a psychological counselor and then above that usitholakala ukuthi ke lo muntu usefuna ukubonga ngisho ngemoto ayipaka esangweni because manje into ebesimhlupha isikhabe eside lento engakwazi ukumthola umuntu azomlalela lo muntu omnikeza attention emnikeza nethemba usefuna ukumbonga then abasebona ukuthi akunkade kuyaphileka la emngomeni yabo izangoma mina ngangase mina qhushwa inkomo noma qhushwa isithole simithi kuthiwe bafana bamsikhubene ningiphelezele kade mhlawumbe 2 years later kade lo muntu wakusiza amasizakala emva kokuzakaleni bese kuthiwa nasithwe bethuke nje njani abaphi labo bantu bazohlawula iphingane lekhaya hayi bazobonga bese vele ekhala uGobela atawu awucha ngujwayeleke lokho mina bengenza umsebenzi wedlozi idlozi malifuna ukubonga ngomsebenzi walo alikubonga ukukhuthuza abantu likubonga ngokuthi likubusise ube nemfuyo ube nenale egcekeni kube nezibusisi ingane zakho zibe nenhlanhla yebo sibe nenhlanhla nje bona kathi ayichayisa lo indoda le so shundaba ezenze njengamanje uyangivumela ukuthi ubusangoma nobunyanga is a business in this time ubukhotheni no mana wafethu ubukhotheni ubukhotheni ukhuthuza finish yakhuthuza lezinto lezi yakhuthuza inyanga yayi advertiser nje yakhuluma okunye ngapha kahle hle mina ngumzimba ukhalimani banibona nje emafuna into yokuphila esho umuntu ugqoke imali ama fake udoti lo lezo zinto lezi singayifuni zonke lezo zinto lezo yabona icele kimi inyanga ukuthuthuka kwesystem ngiyakuvumela ukuthi ukwazi ukucommunicate ukuthi mfowethu emondisa ubani umuntu ongangelekelela nansi inamba yakhe yabona uyafika kule list ebhaliwe lapha kuthiwe ukhipha isilwane 10,500 sasingene kanjani leso silwane ngoba mayiseza ku 10,500 mhlambe bekungesona isilwane kanti mbiza kanjani kade babu Jobe ninani nesiqalo yini senu sokuthi hayi mhlawumbe makhishwa isilwane buyela kulokho before ngene kulezi zinto zama price buyela kulokho ukuthi sangoma nenyanga ibusiness ikhuluma babu Jobe unisebusinessini babu Jobe wena nje umuntu osebusinessini unesitolo kahle kahle ufana umuntu onesitolo umuyisangoma nominyane kwethu ma ungahle uchumane nabantu engibaphilisayo noma ngesinye isikhathi nabantu engibasizayo bakutshela ukuthi uJoba kezwani nento ukuthi uthi ngize nemalini weJoba obangidayisa imithi mina nginalikhemesa mina ngivula amehlo ngokungena komuntu egcekeni ngibuze edlozeni ukuthi inkosi ungabe uzokwenzani la ekhaya uzothini ngoba anginakho mina engikwaziyo ngaye bese ngikhuluma nempepho bese ngithola impendulo bese ngisuka ngiya kuye ukulapha kusiyo ibusiness umuntu olaphayo angazenzela ibusiness kodwa ukulapha akuyona ibusiness but bayakwenza ke kube ibusiness ungathi ngirong mangabe ubona sebenza ngoba kunegama elisha lalingekho before ngama 90s belingekho leli gama kodwa izingane eziningi ezikwenza lokho ezenza ibusiness lezi zama 90s ngoba leli gama kuzo lisha angithi ukulapha yinto eyimfihlo angikwazi ukuthi ngithatha umfazi ogcwele ngithi ngimsiza ngibe ngimshutha one yabona mina angishuthi umsebenzi engiwenzayo lento njobe esho indaba ezitha ethi kwaqhutshwa isithole kuyobonga mhlawumbe emva ka 2 years ingoba yayingekho imali esheshayo lethenjiswa abantu abangakaze bayithole futhi uyabona undaba ezithi ukhuluma ngesintu ukusuka kwaso ukuthi imali esheshayo yayingekho emva ka 2 years idlozi bese liphendula libonga ngoba ngakulapha umbhulelo zoso namhlanje unyawo livuvukele ungaka ngithi 50 rand unginike bese kubonga bakwantombela
abasakunika umsebenzi wena la ekhaya ukuthi uvuse indle ethile yala ekhaya kwaNtombela bese mina ngibona ngakusasa kuqhamuka nangudadewethu enginikeza inkomo noma enginika u10,000 waqala ngenkomo pho manje Hawu hey 15 man double danger number 2 yeah yehle kabi le nkulumo 15 uxolo manje awu bonge inkomo mama mzala bebisafuna ukuthi cela kulolutha mpakazithe ukhona into engithintayo la uzobona ukuthi kunalesisho sesingisi ukuthi whenever you give yes and then makufika umuntu ezonana futhi la ekhaya ngesizulu sakithi impuphu nawe isekho umnikeza ewafi ephaketheni mayise ibuyisa lo mpuphu uzoyigcwalisa ngoba niyaphilisana nomakhelwane uya appreciate yabona when you return the favor become more and then igama lesilungu elixegayo kahle lingenayo inhlonipho kahle ngoba ithi favor you can't do a favor to your neighbor kuthiwa ngesizulu ukuphilelana yabona ifavor ukwenzela umuntu ububele ngathi umenzela ububele yabona so ke into njengaleyo ke so into ebalekile lana ngiyithanda le ikhonto evezayo Mondisi yokuthi uyazi ukuthi nganesikhathi ulapho uzoso umbhulele nomla umnikeza umuntu wokugeza uzoso into bengagezi bese geza uzosebonakala seclean mayise clean uzoso bese buza ukuthi wa clean kangaka zosebuza wayelinye idixa yabona mayebulibuza idixa zoso wa clean kangaka manje wagezaphi bese eshe ngageza kwasithola awunami ngicela ungilayele nami ngiyogeza nami sengikhathele insila bese emveni kwalokho leyo iyayihamba uthola ukuthi wakho khamalini athi awangikhokhanga lutho no50 ngawushiya ngekhani yabona uthola ukuthi kufika umuntu ozosizakala mayese sizakele lo muntu zoso lo muntu kanti usizakala entweni ebisimhlupha iminyaka azobonga ngento engaphezulu kwalo 10,000 noma nalo 100,000 wena ubumchaje wona awumazi umfica umuntu lana uhluphekele kwangempela wamlungisela inkinga ubona umuntu eqhamuka nomacece kweveni noma eqhamuka nento ethi izathi namkhulu bese ngihambe ngiduka kodwa ngithe angifune ngize ngithole lapha engathola khona ukuphila kwami koqala ngangiseyibhungu ngifika la ekhaya mhlawumbe umkhulu uyangibona hawu umpona wami ngiyakubona hayi ke nazi ya ngithi ngiyabonga cela umkhulu mhlawumbe asho la nenkinga khona uthola ukuthi ikhetha libele ukuyikhalela ngoba bahlale bekhala lapha abantu umkhalisa sinemfu nomkhaliswa usizi nomkhaliswa ukusikhuthuza hayi wena labacala kufanele ngaphela uye kumngoma uye umngoma uyusile phela umjitha lona hayi lo babusile baba lo mfethu ayusile lona mano okwasibheka ukuthi sinemfu awusibheka sinemfu usathwasa mana usathwasa ke ngathimula lento ngabona ngathi udonse ubuchopho lapha namhlanje wezosobe ngithinga lapho ukuthi ziningi inkinga ezamphoqa esemsebenzini wakwamlungu ukuze ayedlozini manje wayengeka ngendloli khona nakakodwa hayi sikhona khona thina so manje wena wagcina ukhona umuntu oyedwa kwami lapha wena mana asiqedele le knowledge of the subject aqedele le subject Mondisi phetha lapho ekuthenini esigabeni sobunyanga kodwa khona into engifuna ithinte futhi Mondisi ngoba ngiyafuna agqile lapho okunye asingakhuluma into sithi is 100% free yezwa lona akunjalo yezwa lona kodwa angikwagcina sekuvela leli gama elithi ukukhanyisa livela phi na enyangeni consultation cha one on one no i-consultation kahle is totally free unakhona unembeza lo ukuthi totally free lapha bese kuzothi like lapha ngoba amakhambi nabo abasawazi bonke bahamba beyowathenga idrive ngopetrol ayowathenga uwazi ngokwabona bagqoka ukuthi isikhathi anganaso naye yabona uyasebenza abantu baningi ngeweekend emveni kwalokho bese buya namakhambi bese ekhanyisa umuntu yabona leyo nto leyo ke nawe uma uthatha leyo nto leyo uzizwa ungenele enhlizweni yakho ukuthi izokusiza mangabe ungazange ungakhanyisanga ngalotho kodwa ngiyafuna ukuthi uJobe athi ukunaba kuleyo ndawanyana ndaba zetha cha lokho engithinta ukho ngithinta ekhaya kufana ukuthi ngimemeza endlini kwagogo true ngibuza ukuthi umlilo ubaso kanjani la ndaba zetha ngizohlukanisa kuqala kulokhu kwamakhambi
kuyenzeka kwesinye isikhathi inyanga iwazi amakhambi kodwa ngabe bikho endaweni la yakhe khona so mawufika emzini omnumzane uyakhuleka sekwakhulekwa ngemali ke ngoba uzobususuka ekhaya usuye ekhemesi usufika ekhemesi ubiza mhlawumbe ubiza umphandaze uke noma ubiza izwomu madoda ofanele sidla abafazi yabo ngiyakalekisa yeah kodwa ke bafowethu awathi umuntu ofanele idla abafazi uzobheka ngake mfuthi manje hayi okay no kungenzeka mhlambe ngibheka ngakuwe ngoba unabafazi nami nginabafazi yabona kodwa noma ngingakufici ke indaba kulungile kasipheleke lapho ngilaba fowethu yachaza nje emsebenzini ukuthi umsebenzi wedlozi awuseli business mina Msongo Wensimbi njoba ngithi ngilapha phakathi kweDombe neFriday mhlawumbe abanye bake bangibona kuyibabuzoso insizwe sencane kodwa enomqondo womuntu omdala uyisidalwa kuzoso ukhubazeke umuntu omncane ongagezi yabo uzoso ukhubazeke ngomqondo sizosho njalo ngoba kube uyisangoma besiyothi umkhulu Zoso wethwasa usenza izinto ezingamaphupho manje uzoso iphuphu lenza bukhoma ngithi yabo kodwa ngikhe ukuncomeni Zoso kahle singama angifisa ukuncoma ungikhuphula bengifisa ukugxeka kancane manje ke iplan lokugxeka ngilithole ngilike thenini mina umsebenzi wedlozi ngokuthi awuseli business mangifuna ibusiness funa ngiyisahela ama-firewood ngidayisela abantu abahlala eThekwini omacingwane njengoba bengekho le emakhanga ngithi enkandla siyithenga inkolo ibusiness akusiwo umsebenzi wokwelapha nangelinye ilanga uma ukubona wazi ukuthi kurong angikwazi ukuthi mfowethu ngathi 500 ukubuyisa isithandwa sakho kanti mhlawumbe isithandwa sakho sakubamba nentombi endlini leyo nto fanele ngiqale ngizwe kweqala ukuthi ukuze lo muntu ahamba athatha imithwalo endlini aphuma ahambe kwenziwe yini ungeke bakujola bese ngithola ukuthi ngempela buwazweni ukuthi uyajola wathi mawujola wabanjwa sesilapha into ethi ke siphika sazi ujobe ujobe kunokuthi uthi wena wayevele kusukela mawethu wayevele kusukela kanti uyazi ukuthi wena awujola nomfazi uzoqhubeka ahambe ngoba wenza ngishinyanga esilima idlozi lakho lizonyanya awunaqiniso uyozufa futhi ungenaqiniso yabo into ekhona ukuthi wena mina ungitshela ukuthi cha ngangena ngamadolo lapha na noma ngena ngamadolo ngangena emahlangeni nosibanibani bese leyo nto sesiyayibamba angithi mina sengiyazi ukuthi uphoqwa ngento yaziyo sengizobheququla impande la kodwa mina makwafika wena uwedwa mhlambe kufana ngumfazi ocwele ufuna ngicindezele kakhulu umfazi ocwele khona umfazi ocwele ezotshela le yansiza ukuthi akuyaphilwa lapha kanjwa kanjalo empilweni maye umuntu mawusuzobhala ngihamba ngemoto nje lapha ibhaliwe DR Msongo iyaphi leyo nto le so ngicabanga ukuthi Jobe kuyathina yazi njalo nesonto nale business ne hayi awolugcina kala masimba yes isonto business lapho kokwa khona nje ibusiness abantu abasoda ama customer abantu abasoda ama customer ne nakhona njalo abantu yes ifana nsenda emnyangeni ubunjina leyo nto abantu abadala leyo nto wafika umuntu nezinkinga zakube eyithole ngekhanda enye into bafethu yazi ukuthi nje basikhuluma nje kulelo hlelo Bincema Nation ngiyacela ngani zakuthi ezinye abantu bese beyibulala nje bese bethatha inqumo engafanele empilweni ngoba balaphekile ngokomphefumulo abantu bebethola ukudla komphefumulo omunye athethiswe ekhaya omunye undermine omunye uthola usolo lokuthi unengxemu yabona umuntu enengxemu yanengxemu athathe kancane kanti uyazi na uthibele exercise ayiphasa zonke izibalo esikoleni so and then yonke into njengaleyo very important ukuthi ayaze ukuthi if you got udla komphefumulo yabona ifanele nengane ethethiswa njalo umuntu makhanda nesesikoleni yaxekwa kuthiwa igqoka ibhloko elidabukile iyaphayila lapha yonke lento eqondeni yayo then manje emva kwalokho inabazali abadawo utshwala abangayinakile abangazikushuka inika ithuba encane lokuyilalela that is leyo nto leyi affecting ingane psychologically then wafika esontweni watholakala ukuthi nakho kuphila esontweni yabona and then emveni kwalokho bese ubona ukuthi umyeni wami akangilaleli ngiyaqala ukuthola umuntu ongilalelayo ngiyaqala umuntu okhuluma izinkinga zakimi engingazi ngempela umfundisi usimelane
mfundisi uMasango eManazaretheni ngempela ayisamlethela uNkulunkulu bese ke ngalesikhathi ke oMasango ke bebhizi beshubayela befuna lokho uyasuka umuntu usethi ngabe nami kuyize ngoba angimazi uMasango njengoba eshumayela ndophila ngani kodwa futhi okwesibili usengelaphile mina ngiyacela ukunikela ngenkani futhi ezwa lokho ngoba umuntu uyabonga ngisho umlando nje mina ngikhuluma ngesonto engilaziyo angikhulumi ngami emdede ngibamanye amasonto ngikhuluma ngesonto loBenazaretha mina uShembe isikhonze enhlupheko igama lakhe liqala leli isikhonze enhlupheko elesibili uhlanya zazithi mase iqala zisethe igroupile ekashembe twenazi ezohlanya yabona elale intabeni enza yonke into abantu begcine bethi ethi omunye nginayo imbuzi ebengizoyidayisa la sengithole i-spiritual home ngicela ukuthi nami ngidayise leyo mbuzi bese sikwazi ukuzolekelela la ukuthi kutholakala izintingo umyala ihlathi gawulu izintingo kuzolokhu kunjwana imoya njalo ekhona behle baba behle emvelo kwalokho yazi ukwenzakalani once you get a spiritual home ugcina usunikela uyilunga lomphakathi udala manje ukuthi abefundisi bebe nabanye ababuka ukuthi ngoba uyabona mangalikhathi ibhubesi lizingela ngalesikhathi engizingela ihlabana zikhona impisi emaqeleni kodwa umfundisi bukhona kuendaba zithule ithe impisi the impisi yeba umsebenzi wempisi umsela ayinaskill sokuzingela sishwapha lenja ishwapha sempisi iyantshontsha impili iyeba akukho nje kuyo so manje nakhona ke la lezi impisi lezi eyisuke zifuna ukuzokona into ebekade zozo siyanikela lapha ngoba sithola ukuphila kuye siphilise yabo sithi nawe kusasa uphinde upetrol uphinde ubuye ngoba isekuyona indlela yokuphila emvelo kwalokho bese kuqhamuka abanye abantu bese onhlaka omvelo bethi hayi ngathi kunethuba lapha nami ndovulela misonto nami ngeke abantu benikela kangaka usuke ngekho esontweni usuke ngekho kushunyayelo usuke ngekho ngilapheka usuke ngekho ngilethe ingane yami egula isinda yangenza umuntu ngini then that's where the element of crime comes in and then ke imvelo kwalokho ngesikhathi abantu beqhubeka benikela kwase kuphenduka sengathi ibusiness ayilona ibusiness ayilona nje ababonga ilona but uyalivuma ukuthi ilona njengamanje ibusiness ingoma unyanga umasonto ibusiness those are business ngoba sekuyathexwa ngisukuthexwa manje sekunama speed point sekunama speed point even ngisho esigodlweni sekukhona ama speed point isigodlweni esontweni khona speed point ngiyakutshela mina ya transfer ula kakhulu mangabe sekunikeza ethi mana yes babu job ya job babu job ngiyathela wena noma FNB noma uCapitec noma ke lokho njani mana kodwa abantu abaningi baprefer uCapitec ndaba ezitha wejob babu job manje wenze njani ngoba job kwakuthiwa imali awuyikhiphi ne imali mana ndaba ezitha imali kwathiwa isigodlweni uyibeka phansi job ne uyibeka phansi awusho ngisho ukuthi uyabonga ne so manje singena kanjani ebank uma mina ngingawuphethe ucash singena kanjani ebank imali siyibeka kanjani why siyibeka ebank singayibeki emakhosini ngoba amakhosi afuna imali ne akubongwe edlozini ne siphusha kanjani ifoni siconnectisele abadlozi cha sengikhona bafowethu ngizoniphendula futhi ngentokozo nokuthobeka kakhulu nangokunithanda ngoba point enilithintayo lihle lithinta khona lapha kulinyalwa khona ngizocela ukuthi ngenze inxemo ngoba ngiyengadla inxema ngifuna ukugadla ngiqonde insizweni ngibalekele ingozi ekhanda ngibona ngefresh kanjani mamkhisi bayokuhlobisile okay lokho akanya wafanele wena mzali hey madoda okay cha bafowethu uqala la uma umuntu ezokwelapha noma ezokufakela amakhambi ngoba sekunezinto kunento eyishiyayo zoso kunendaba kaphepho ngilanda amakhambi kungizwe umuntu ogulayo bese ngiwafaka ephepho ngingawazi mina lawo makhambi ukebe ngobukhona obulimaza abantu lapho kwenziwa ucase send amakhambi afakwe ephepho ngeID kaZoso
soyiqala malibuya OPEX OPEX yes Fax mina nje OPEX bengimenyanya kabe vele futhi bengisamenyanya namanje ngifakela laba abantu abangazi mina ngathi udayisa mana kuwena Pepsi cha khona OPEX olapha ePep ofaka imithi Pepsi cha OPEX unjengoKorea guy njengoKorea guy ukuthumela kodwa ke ngoba senyabenzela ndaba ezitha ngesizathu sokuthi izwe likhulu ngeke ufike kulo lonke uhamba udeliver imithi futhi ke ngihambela ngehlonono 7 angifuni futhi imoto enhle anginendaba ngiyibhekile manje ngazi ukuthi empilweni njengoba ngazalwa edlozini ngisazokhula ngila ekutheni ibhuti umsebenzi wedlozi kulokhu kwetransfera nani umuntu uma ezotransfera edlozini kuba nemali ayibeka qala phansi ngoba abantu ucash abasawuphathi yabona abanye abantu abasawuphathi ucash sekushintsha kakhulu ke zoso mhlawumbe ngicine kudala ikhadi sebelifaka efonini ikhadi yebiya khadi lesishuthe kade nasiswipe ngayo phela kuthiwa ATM bathi gqive kunalama phone ukuthiwa vele nje kuthiwa tu yinto iPhone le visual payment lengathi ngicasa vele nje kuthiwa tu angiyisozoso nophakamanile bethi ifone yami nenkungu sisegoli siye ecaleni engazama ukuyithenga iPhone la ngayithenga khona nami ngathi ngithi ngiyayibheka ngizoyicofa apha ngahluleka ngayinika umakoti sengiphephelele kulana engwaphethe so ngiyawuza umdefender wakho noma incazelo yakho ne yokuthi mhlambi inkinga ile ukuthi abantu abasawuphatha ucash abasawuphathe but ucash and then into noma ke ibhenki elinebhadi kubantu abaqala ukufufusa bethola ibhenki uCapitec no Time Bank ngiyabona ku Time Bank waye ngithi unebhadi ngisho laba ama 350 basizakala kuye bano Time Bank bonke labo angaze mbone no Capitec ukuthi ngavela ngwajwayela ama account abantu ngijwayelele yami mina so babujo basifika kanjani ke la ema price nemali ama price emali ni makuthiwa nje umuntu okhipha nje ukubuyisa isithando sakho iprice eyodwa enyangeni nonke noma mhlambe then kwenzeka kanjani ne no uzothola ngeyona price eyodwa uzothola kubiza kakhulu uzothola kwehle kakhulu yindaba lokho phela bayakubalekela nje besebenza amanga bathuka umsebenzi wethu ukuhamba kwesithandwa sami sithatha imithwalo siyibophe ekhaya siphume egcekeni lakithi sithwala imithwalo sambe siye kubo kukhona inkinga ekhona mhlambe kufebe mina noma ngitsheke isidalwa kimi noma kunento engathi mangimthatha lo mfazi ngangayibika kahle ekhaya indoda akayifebi umfazi ofebayo noma ngathi indoda ngathanda kuphume wena ayingeke phela kuphume wena mzala cha bafowethu bazothi sichima ukobulili kodwa vele kunjalo indoda ukuze kuthiwa ifebi ingoba indoda ayimithi indoda ibuya nje njalo iqhubeke kanjalo leyo topic songena kuyo ayinayo evidence cha ayina evidence akake nje ungoda ngendleleni ayingeke ngaphela ayithi bangisuke ekhaya ngithenge ngisho kodwa ngisho angafika hlola noma umakhumalo ayingeke bebona uthatha igcobhoza ayikathi igcobhoza mayivuka ngena ayingeke shaweni ubona uChris kodwa Chris awusala uChris yawazi ukusuza manje ke bafazana ema-host ikhonco ihlala zikhona mangizabe ngizovakashela indlu yako kabani isichonco sihlala sikhona ngoba angijimi ungcono kwena ngeke ubone kuloko kugijinya ubuminda wonye angijimi ufuna ngihlale nezichonco kuyangiphoqa lapha bengilungisa ke kuloko ukuthi angikwazi ukuthi yiza no 500 uthi uhanjelwe umuntu wakho angikwazi ukuthi yiza no 500 uthi uphupha kabi woza kimi ufike nekhandla nomentshiso ulilayide ngishisa impepho ngunikeze ngoba uzongisukela phela ekhaya ngabe ngidonsa ucingo lakithi ngakhe ihoko ngunikeze ke price yami lengidula ngayo yokuhlola ngihlola ngoshumi lompondo nompondo abahlanu ngihlola ngo 30 rand mana ke Mondisa sikulandela izathu kokulanda kwethu Bhinca Nation kanza kwethu akekho ungazi ukuthi wonke umuntu mayakhumuza nomezelwe indoda nomfazi uya abantu abaningi abangabazulu nabangamabhinca nabama-Afrika nje ongana bayakholelwa kakhulu ke einyangeni omunye abafethu asebegogodile emkhakhweni nobunyanga
hayi ngokwamajazi ngokwesipiliyoni nangokubona izinto nangokuhluza ngiyacela ukuthi ngempela nibhekisise ngempela nilalele kakhulu nilandele kakhulu kwiPinqo Nation ngoba njengoba singena kule topic nje sikhuluma ngayo nasi isigaba silandele kusona zozo njengoba sikhuluma nje kubalekile ukuthi kunabantu abakholelwa na ukuthi uzongadubuleki mangabe ubambe inkunzi bazobonakala sifuna ukuthi emondise ngosipiloni sakho ngena kulamasela lawa hamba ubambe inkunzi bedutshula amaphoyisa eNIU bedutshulwe sobakade eqala umuntu weqala umuntu ungadubuleki uqhiha uqhiha ubuze kuzoba umuthi wenyengelezo ongabonakali ukuthiwa amafutha enyengelezi ukubona le orange ongabonakali zonke into njengalezo izinto lezo ekubalekile ukuthi sibe topical ngazo yabona bese kuzobaleka ukuthi futhi nathi isigaba lesike so seyintombi yabona ukuthi intombi make wayixhawula nje mfana lapha noma wayibingelela sawubona ufaka lawo limini bese usefonini nayo emva kwalokho izobe simanzi la ikhona yabona uhlukanisa kanjani nobufebe obukhona njengama obahlala simanzi lezi zinto ndaba zethu cha ngizoqaphuza nje ngisheshe ngoba ngathi kubhala multiple choice yazi mangibekwa la ngathi kubhala multiple choice sikhuluma kuqala ngalabo abantu okuthiwa abadubuleki ngaliya abathi baqhehile kunokuthi ke ube nebhadi abanye abantu baphila ngendlela abaphila ngayo kodwa imsamo yakubo abasondeli kuyo bese idlozi liyakudukisa ngoba ulambisa umsamo ucathi uzophumelela wena kuqala bese likusa esigebengwini esifana nawe ngoba vele uphila impilo yobugebengu sifike leso sigebengu sikwenzele ubugebengu naso sithi ngiyakwazi ukukuvikela nokukusitha igama elikhona yabona mangithe ngiyakusitha ngathi ngiyakuvikela ngathi umuntu uyokudubula inyele bayangaza abake bangibona mase ngithe uyokudubula inyele ngathi uyokudubula ehuta uyokudubula ekhuluma ngezinqa kusuke ngempela kuzoba njalo kodwa ke ngikwazi lokho idlozi liyakhona ukuthi ngirefere eceleni kuzoso nje uzoso bemazi ukuthi bazi ukuthi King Zoso inkosi yezoso kuphela likuthumele kuye ethi uyakwazi lokho engikwenzayo noma okwenziwa ngomunye wethu and manje into ephakamile umona nobugebengu 2 right lokho kusho indaba ezitha bakhona abantu bathi bayakwazi ukwenza ukuthi ungadubuleki yazi ukuthi esikhundleni sokwenza umuntu ukuthi angadubuleki uye wenze nje ngoba lento bayayifoster bayazi leyo ukuthi kuthiwa isibhamu skip oil ngeke manje lebhame khona ochronic notorus ngeke bakhiphe oil bafuna singadlala amanzi wenza ukuthi makuzodutshulwana embumbulu makuzodutshulwana amakehle nenzaphile batshela makuzodutshulwana embumbulu manginendlela embumbulu mina angingafika embumbulu angiphantshelwe isondo la endleleni bese beyadubulana embumbulu niyangathi ngithini yaziya mangabe kuzodutshulwana la manje emzinyatha akufeki imi ukuthi angihambe noma kuzongena umuntu ezosidubula manje la eminyango la angikhishwe isisu mina singithatha singithume etoilet ngeke abantu beyohlasela etoilet beyeka abantu endlini uyazi ngithini kuboshiweke lapha osongiweke lapha okusuka kuumuntu kanjalo babujo ngeke kuthiwa khona ukuthi kufanele uthola vele incinzi ibhani kuthiwa makuzokwenza something umuthi kufanele uconnect esidalweni yena ngihlala ngitshela lawo ufuna ukuthatha ithembu ninazinja hlulo abafazi nami lethi boze bahambe leziphatsha khohlwa hayi bawugcina ngaso lesi sithembu sokuactor lesamampela yesathathwa yithi sehubo nenyongo hayi inketha abantu yabona kuhlela inketha abantu la ayo iyona impela inketha abantu ayisuka hayi ayisuka hayi hayi mana ke ngiyithanda le ayiphawulayo kakhulu le yedlozi yes ngoba even ngisho ukuthi idlozi ulibona ukuthi ngisho kuthiwa uyile enyangeni noma uyile sangomeni iyaba khona into nje igazi libe phansi ukuthi ayihambane ngizonifica kanti hey ndiziyokhala manje ihombe mina 2 ngilala endleleni bese kushona umuntu la bekufanele ngiye khona nalabo engizondlula khona angisuyeke umuntu okushutha ngibe nenhlanhla nje nami ngizohogela impepho lapha ekhaya komama ukuthi yabona kodwa manje ukukutshela yona iyodwa 2 ihombe mina la ngendlule khona kulala isidumbu ngempela uRIP wamampela
and nami kubonakala ukuthi kwipoint nawe uyathinteka uyathinteka nawe ngizothinteka impela indaba ezithi makuzoshawa umacingwane nawe uzoshawa ngoba kuyaziwa ukuthi niyaphila nomacingwane umuntu ongambona ebulala umacingwane uyokutshela umndeni wamacingwane ukuthi nangu umsolo lwami so wena mabecisha ubufakazi bazokuthinta kodwa ke mina ngihlala nginaleyo mina ngilala ngisho endleleni u-freeway lo uyazi indaba ezithi sesekulento ezangoma sikesakulento ezangoma noma singasekulande kuphelele lokho azizile ngakho futhi angicela ukubuzwa ngakho lokho ezangoma kodwa sike salidla ifahlawane salisini ifahlawane mana babujobe siyafika ikhona kodwa babujobe angisagidi sinomsi kanjani babujobe kuyenzeka kodwa ukuthi ngifike sangomeni kuthiwa nje hayi mfowethu hayi ku clean konke kuthiwa nje hayi mfowethu hayi akuveli lutho bafowethu hayi try mfowethu jika mfowethu ubuyele emuva nemali yakho mfowethu asiboni lutho cha ndabona kunjengokuthi nawe awuye sangomeni ngekho into ekuncwebile Uyibona lapho. Cha ke nginje mina ngiyasuka njengamanje ayikho into yonakele. Nginje mfethu ake ngihambe nje mfethu ngoyicheckela nje yabo ukuthi hawo mhlawumbe yabo ikhona mhlawumbe into engenzeka yabo. Cha ngizobuza. Angiguli anginalutho mfethu izinto zingihambela kahle ne ake ngize nje jobe ngiza ujobe ikhona into eyodwa ngoba eclinic kuyenzeka ne ukuthi uhambe uthi hayi cha mfethu mhlawumbe nje hayi ake kuyiphutha isithini akwazi ukuhambela kahle indaba ezithi cha ngifuna ukumphendula zozo usho ukuthi kwesinye isikhathi nina nje nifenta siguqe esikhulume nobaba mkhulu nibhorekile ngoba lokho okushoyo kusho ukuthi nina nizakithi abanye benu bebhorekile nje beyizela nje ingakho kufanele umunye umuntu mangithi ngiyambhaka umtholitha kananke ngoyizele nje la khosha imvubu umcace ngimkhiphe ngoba lento angisakuyo iwubuhlungu ukuphahla idlozi okhulume nalo uliphoqa idlozi utholithi kwa wena ususempini bakulisa ngalo baze baliswaye yabo sekufuna ngidincengeleze libuye likhuluma indaba akusinto emnandi yabo uzongibona ngibhuna lo 30 rand engibhuna ngawo kodwa ma wena uzoncencisa idlozi mina kufana nomuntu uyofika namhlanje uyahlola kweqeviki uyaqhama futhi uzohlola ngiyashintsha mina okuhlola kulandelana angidlali phela mina angibhoreki mina Hawu imali usungayifuni imali cha ngibusiness angithi so mina idlozi la ngiyosebenza so manje ngicela ukubuza indaba ezitha lombuzo ne kwenzeka kanjani ukuthi umuntu adlule emhlabeni ne bese angashiyi indlu angashiyi inkomo angashiyi imali akwazi thoda usebenzi kodwa kuthiwa kufunakala ukuthi umakhela indlu lo muntu uthulele ehlane mhlawumbe kwala ekhaya mhlawumbe sino round owodwa vele washiya lo round owodwa angisebenzi futhi lo muntu avela athi ufuna inkomo afuna imbuzi uyaza ngisebenzi ngiyenziwa kanjani yenzeka kanjani into enjalo iyenzeka into enjalo iyenzeka nami ngiyavuma ngizoyithatha phi mana ke iyenzeka kanje impilo yasekusitheleni uyibunge njengempilo ephilayo umuntu ophilayo ungalibona uhlanya lidongoza la lidongoza khona noma ungaliphethe lutho kodwa khona into elidlile noma abathiwa uhalf wombila engosuku kodwa ludlile noma ngabe after 3 days noma after 1 week yabona ngoba le nto le isho ukuthi impilo la ngekho khona impilo kayiphili impilo ilandela la nokuphila khona nomuntu ongasekho mayihamba yabona uhlanya ngabona ushunqa nje umuzi nje kuthiwa kunomsebenzi uzobona bonke abantu ngishita kwezendawo nomahlala bendawo besondelela ngala kushunqa khona ngoba landelana nakuphila bese begcina sebebizwa ngokuthi cha shuthi umsebenzi lakhe awemukelekile uyinhlanhla yabona ngenxa ukuthi kufike nabantu phela esikacabanga ufithi bebengamenyiwe kodwa shuthi bamenywe abadala yini bamenywe igama elithi impilo awukho umsebenzi ophoqayo ukuthi umuntu ehambe ngenalutho futhi osibili ahambe eshiye ingane ezisitide ngone ekhaya emveni kwalokho lo muntu loyo usesuka lapho lo muntu loyo sekuthiwa ufike ngephupho sekuthiwa lo muntu lo uhambe kwawubhulwa uyalwa lamandla angaka lethi sigore singaka othatha lapho lawo mandla manje okulwa elwela ukuthi yena khona ukuthi udinga ama material things ala emhlabeni udinga lokho njalo udinga imbuzi udinga indlu udinga umfazi kusho ngisho inkulumo yeshima ufuna ukukhanyiselwa endleleni ufuna ukukhanyiselwa endleleni yonke kunebani udodwa onke loyo is the manipulation eyenziwayo
izangoma abantu yeah. abadala namakhehle sawaficayo kahle hle mina mangitshela iqiniso lokho neqiniso lodwa njengomnikazi wamaqiniso mina niyezwa zinja niyezwa imbongolo ngithi one into yokuqala awukho umsebenzi ophoqa kumuntu eke mangabe ngasekho emhlabeni awukho umsebenzi ophoqayo kumuntu kuthiwe kumnyama okubomvu awenziwe ziwu-2 izinto ngothi impela kuzoginqeka imoto next day inhlambuluko yabantu abakhona ngoba umuntu obalekile pheka umthuzo elanga umuntu ophilayo idlozi malikhuluma umuntu ophilayo idlozi malibonga ngomuntu ophilayo uyabona yingakho oyibona into eshuwa amakhehlo onke athi uma wenze kahle athi ngifisela ukuphila mntanami ngoba konke uyokuzuza ngoba uphila konke kuyokulahlekelwa ngoba uphila ayikho into oyoyizuza ungasekho emhlabeni ungasekho phezulu umthuzo welanga izibongo zakho zonke kuphela ezobe sesenzeka ngaleso sikhathi so manje ke ophilayo ufika kanjani idlozi lifika kanjani kuyena okay lokho kuyenzeka ke kuyenzeka ke lapho ke umuntu mayengasekho kuyenzeka kube nalezinto esizishoyo zokuthi umsebenzi usuphoqa mangabe manake mfethu hawu alifike phela ngini lotho alifike bafana mana mfethu manguthela ngodaka manje ngiyabona ukufa kuyishwa ukufa kuyisinyama manguthela ngodaka manje zozo ngithi ngiyaxolisa mfethu uxolisa kwami uzothatha ngiyofaka eshaweni hayi lutho uba nomngcolisile ngiyaxolisa vele ivolo ungcolo yakugesi vele ngile ngisibonele siroko okay into yenzakalayo la umuntu mangabe engcolile noma engcolisiwe umuntu odinga ukugeza yilo ongcolileyo ukufa kungcola ukufa kuyishwa akuyona inhlanhla kuletha isilile ekhaya kuletha ukudumala umuntu akadalelwa ngokudumala ningizwa kahle nganza kwethu bese ke iyaphoqa ke ukuthi abantu akade bezonililisa njengoba beqhamuka ngisho kuthiwa kufa impohlo noma kufa ingane yakade yalahlekile baqhamuka komakhelwane ngoba kuvele into engafanele vele kumuntu ophilayo yabona ngaphandle makuthiwa kugoduka umuntu omdala kuyakikizwa bakuhamba ikhehla kuyakikizwa noma kuhamba insizwe ifele empini kuyakikizwa hayi usikhotheni yabona emveni kwalokho bese kuhlambuluka umndeni osuku uzonivakashela nomndeni ophilayo uhlambulula abantu bengathathisa inyama sala ekhaya behambe nazo nabahlambulula labo bantu lembuzi yesisangwe nomswane nje into leyo yokuhlambulula abantu ade belokuthi abantu abangesuku nezinhlahla zabo bezosifihlisa bese bethatha amabhadala ekhaya ngoba spiritually leyo nto ikhona bese kuzothi umndeni ke ube nelanga lawo lokuhlambuluka bese kuthi ke uma usuqhubekile umndeni ngokuphila uyahlambulula ngoba la ngihamba khona ngibiza ubaba la ngihamba khona ngibiza umkhulu ngibiza ugogo ngibiza umama wasekhaya komama ngibiza abantu isidalo sami mangabe kuhambe umuntu emhlabeni khombisa ukuthi my security officers my security iyavuza nasi isidalo sami sidumele yabona kubalekile ukuthi mina ngihambe ngiye kwi-briefing kulele thi debriefing ithi mina my security njengabantu kade bengigadile akulo ngiyona ifault yeni ugulile umama kwenziwa ukuthi uhambile kodwa ke ngicela ukuthi nani nihlambuluke nani ngoba ningxenye yani na yokuphila kwami ngoba you are my guidance in spirit ngikhuluma ngedlozi ile umsebenzi ombili nje umsebenzi owudingayo empilweni omunye ukuthi mayizo sakuze kuhambela kahle umuntu akababa uhamba uyobabaza intente iyabongwa intembi iyagxekwa so ndaba ezitha yini into egezwayo umuntu obesendaweni eyodwa noma obesendlini eyodwa nomufi nomuntu osedlulile emhlabeni lo muntu ogezwayo ne sifa kanjani la angizange umuntu okumele agezwe umuntu okumele noma washe izandla noma uma ngithe ukufa kungcola la kade kuhleli khona ukungcola kuyashanela so alright ushanela kanjani ushanela ngani omana ake nginje wena njengoba nje uhleli uhamba emncwabo kanje uba setendeni no uba setendeni mana mfethu uba setendeni lapho okushone khona umbona umufi inakhuyani ibhokisi lomuntu nomufi vele kusuke online vele kusuke ukhona vele umuntu vele wena ugeza ngani ngophuma uhambe wena ungapheli ngisho umncwabo okay number 1 into eyenzakalayo lento ihlukene igaba
Zasha. kunabantu aba uthola ukuthi nje la emndenini angithi yabona makunento eyenzakalayo emndenini nasemphakathini spiritually ngenxa ukuthi abantu sebakholelwa ezintweni efuneka kube physical vele impilo yomuntu akufanele liqala ilanga leze liphume kuze kusengakusasa umuntu engagezile noma ngamanzi odwa nje yabona ngiyaza urelate kulento zosawugezi kodwa kubalekile lento ukuthi ngalesikhathi udla ishawa ugeze ngeshawa ugeza ngamakha yabona emvelo lokho ufake lo on ugeza ngamakha azokwenza ukuthi uma uhlangana nabantu bengaxwayi yabona why bese kuzothi mase kufiwe ake nginilamula hayi ngeke mana mana why wena kade unomuntu odlulile emhlabeni emncwabeni wena sekumele ugeze ngamakha wena kodwa la abanye abageza ngemswane why no uyaya eziko lomswane mangabe kukhona imndeni kayifani emveni kwalokho wena uphuma emncwabeni yahamba ngiyogeza mina hayi awungeke malini ningabangi ethambeni yamachuno nawe dlokolo lento ithi la okokuqala nje uma ungenele endaweni yesifo ayikho into ekuthinta kakhulu ukuthi ugeze makuthi ufikela ekhaya kushoniwe akekho umuntu omaziyo la ekhaya oqondana lesi sifo futhi umuntu oshonela akaqondane nawe ngokwempepho ukuthi anganamathela kuwe ngedlula nje ngisho emfuleni ngigeze ngibhave nje emfuleni just ngibhave intuli zomncwabo emzimbeni wami ngomzimba ngiyawuthanda uyabona angibaleki-ke kwipoint ibhuti ongishiye kuyo umshayeli impela kodwa ngehlukanisa la ekuthenini ukugeza njengoba besho ukuthi umuntu kubalekile ukuthi umuntu ageze noma wena wazi ukuthi awugeze inkosi usaba amanzi kodwa ngehlukanisa la ekuthenini uma ngabe usuke endaweni yesililo nawe ufuna ube namahloniphelo ungabi lo muntu otshelwa ukuthi kuthiwe geza yabona hamba nje wethule lesi sililo ngoba uhlonipha indawo ungene kuyo bekhaya uhlonipha nje siyabonga baba right ke ayicela ukudefend ugeza baba uJobe sibusuwela lapha ukuthi umuntu ongasekho why angicele acela umuntu ophilayo ukuthi akamhlabela inkomo kodwa ingawashiya ngalutho udlule emhlabeni vele kungenalutho ngihlala ground ngihlupheke ngasebenzi ungicela kanjani mina makhosi amakhulu cha ngicela ukuphendula ngane yakithi ngoba lokho kubuzayo kuhlakaniphile futhi kuyabahlupha abanye abantu mhlambe kungabhidliza imizi yabanye abantu ingabhidlika imizi yazi khonto ezophuma kulayini ingaphumi kulayini kodwa ihlele endaweni ningathi ngiyabholofita abafowethu kodwa ngizama ukukhuluma indaba ethi wezoso wake wezwa kuthiwa kunomuntu othe angithathele yamakoti kunobaba owafe ngaganwanga noma kunomfowethu owathi mayivele emhlabeni wasiyahamba hayi uqili lobo hayi hayi nje kuvela kuthiwa nje kuthiwa ngibonise wena khanye kuthiwa hayi kuthiwa ngithathe wena lalela manje wezoso ayo wena wasehlathini ngempela ngeke mana ngeke abafesi ngeke uqili lobo umuntu abezungu ngathi hayi kuthiwa ngiphuphe wena abantu abadala bebenginikeza wena hayi bana zosomana ngilinde kahle lobo kufana indoda esabayo ufana nomuntu osabayo osaba uqonda umuntu wesimama ahlekisana naye bese ethi hayi manje kuthiwa ngithathele ubhuti wami isithembu zoso ibane listening skill ngiyakubona uyalahleka qhubeka listening skill ngifuna ukuthi mfowethu kunabantu abahleli nabakoti ngoba ethi kwafika umfowethu ongekho wathi angimganele bese yamganela uyangizwa ukuthi lo makoti okhona okuyiyena wazi ukuthi mina ngubhebi kaJoba original angithi mina nginobaby wami kodwa futhi nginabafazi abathathu angithi but nginobhebi nje oqondene nami bese ngiba nalabo abaye nami ngabashaya ngazi impepho ukuthi ngizike igcina ikhulumela into nje kodwa ngiyabonga mana ngiyabonga Jobe mana Jobe engihluphayo ngithe mina kini ngathi mina kufanele sithi kunomuntu wafa
engenzanga lutho Yeah. uyabuya uzothi ufuneni Yes, true. ngoba Yabo. kunobuqhawe bafumbathiswa abantu Yes, yeah. baqeda bahamba nabo ngoba ukufa kwakuvele kukhona iqhawe elifela empini 1 kwesibili kulemehluko phakathi kokuthatha ukuthi ethi umuntu Awumadoda ufika kuwo sholo nje mangifile nje kuthiwa ingadla eqala kwekamkhwanazi ngiyiqhawe lapho. ngikhuluma ngempi mina Oh, yeah. ngikhuluma ngamanyala Oh. ngikhuluma ngobukhotheni ngikhuluma ngobugebengu Yeah. so la engikhuluma khona bafethu la na into ephuze libalekile Yeah. kunomehluko ngoba lento yabahlupha lento ithinta umzala masukuyingabazi ingene Yes, true. emzala nawe zosingene ngqo lento yokuthiwa khona umuntu onga sekufana nawo lento yokuthi kuhambe umfowethu emncane eshiya umlobokazi same time mhlambe nje 2-6 months ngoba ngokosiko lwenkolo nangokosiko impilo lo siko nje yabo i-divorce ayikho futhi akashada umfezi kabili ayikho divorce and kwesibili le nto leyo mayahambe umvemve umfowethu emncane lapha unogenqa imoto nomusha wabantu nomgwazo wabantu le nto leyo iyafuneka ukuthi umndeni ubone uyilungisa kanjani yabona ngosimo kesidala hayi lesamanje kodwa umuntu wesifazane akangenwa umuntu ongaganiwe kunjalo ngoba uzofika ezwe ukufudumala lapha emfazini ongesiyena wakhe angeke aphinda kanwe yonke imizi ngisho ngayibala manje ningezema Africa kwiBhenqa Nation podcast la kwaqhamuka umfana wangena ke umfazi womnumzane eganiweyo ngoba nakhe umne wabo ubheka ukuthi wakwakhana umuzi noma eshiya amafa noma engawashiya ngamafa ngoba abanye baye hlohlwe nangabazali babo bethi phuthuma mfana wamputhuma ngena lapha na eke vimbi iphalishi sodlani wena ungcono ngoba unawo umthondo uzofika uvimbe ngomthondo wena lapha eke lapha na futhi usathidekile umakoti eke usasethemba njengomndeni kuhlohlisa lokaze indala nazo ezabula labayeni babo zasuka lapho zawuthi isililo phekwe sibaya idlozi ladungeka lacabanga ukuthi akusuye kanza kwethu ke oyibambe Job ngilapha ke kuthenini nje umuntu abezethe ihlukanisa umuntu ophiwa amandla ngeke uzomvimba kukhona umuntu aphiwa amandla ebaleni senathi akithi namhlanje khona abantu abathwele kunomuntu ophiwa amandla ngokwe-spiritual ngokwedlozi ekuzalweni kwakhe ukusukela esibelethweni somama omzalayo amathonga ambelethisa amandla ukuthi inkinga zala ekhaya zonke uyayithwala ingakho ke ukuthuka kukhona abantu umthole sethi mina ngicina into kamfowethu Zosi kodwa uZosi akazabonakala ayigcine ngoba lo kwakuyinkosi engazange ivele ukuthi izobusa emhlabeni ngifuna ukuya la kule leli button liyangithinta leli lokuthi umuntu uhambe ngenalutho ubuya kuse zothi emhlabeni inkomo umhlabeni embuzi abantu abangasekho mase behambile sicela kubo thina esikholwe empepheni futhi sibika kubi izinto umuntu uma esehambile akafani nomuntu osemhlabeni kunjalo hayi manje Job umuntu mangabe esehambile emhlabeni ingakho ninayigebengu ezinye zenyanga enye mayikuthatha mayisixakile ukuthi angihambe ngiyogeza ethuneni lempohlo nje lempohlo uyilahla kuyo lezi inkinga ngoba ngeke lempohlo iyeke lutho njobe isilapha izonika u7 cent noma ke inika u70 cent osheli naba u7 kuthiwe naye inkomo yakho thatha lezi inkinga ezikulomuntu usale nazo umfana ukuthi nje mina uzokuthiwe mina angingenanga ekhaya ngiyala sengidinga ukuzodonswa injaka omunye umuzi mina ukuze ngilalele izingane zami ngilalela ngoba instruction siqhamuka enjini yakomunye umuzi ezinyanga ingane yami seyikhokhe 15,000 noma 100,000 ithi iyangingenisa awudode lento into engekho yonke le nto leyo ayikho lo nto le mina nje amaxoko inyanga amanyala inyanga eke namaxoko amadlozi yiwo la kuthiwa akangenanga ekhaya kuthiwa ubaba kuflathele nguflathele ngoba manguflathelele emhlabeni ngitshela ukuthi kade ngitshela wena ukuthi hlukane efebe emsunwenja wena xolisa amagama engawabeka kuwe njengobaba wakho ongizalayo uthi baba eke wangisola ngagcina ngithi ngisazoxolisa wahamba emhlabeni xolisa lokho nje hayi ukuthi uhambe ungibhula mina ukuthi mina nguflathele umflathele makuze njani thuba ngidwala ne ayikho lonto thi akafuni ungeneke uyagoloza yonke into iqondile yenzakalenzela kanjani ngoba nawo lento yokuganwa le thi ogana abantu umuntu ohambe engakahlukanisa okuhle nokubi
yangithi ngithini Indaba ezethu. lo muntu loyo emncane lo muntu loyo enempilo ende bese ngayiphila lo muntu loyo ubizwa kuthiwa ingilosi umnene lo muntu angakwazi ke lo muntu uyaqualify ukuthi angakwazi ukuthiwe ufike ngesibonakaliso noma akhelwe ilawo ayumuzi ilawo yangithini bese kuzothi umuntu ohambe esesigabeni sokuthi ngabe useganiyo wa enjoy life wadlimale neyifebe omunye wababudedenge omunye waba usikhotheni wadutshulwa egoli wehla esehlehla lapha ngehorse and trailer egibele imoto eyedwa engakaze ayigibele eyidriver yonke lezo zinja lezo izinja lezo zokulahlwa akuwona amadlozi lezo zinto lezo izi abantu bokuxoliselwa ukuthi bayoba bowutheza inkuni emadlozini hayi ukuthi bazoba ngamadlozi lutho amatheza nkuni lawo abathunywa ama-ayisi ezulwini yes so umuntu ubudlozi bakhe ubutshengise phila noma engasekho uyoba yileyo nto leyo kodwa awukho umlingo bakwethu uNkulunkulu udesignele yonke iscience sayibona siphila noma engasekho umehluko awusamphakeli ukudla ingakho kuthiwe uyazi ukuthi abantu abaningi imize eminingi echitha inyongo negazi ngenxa ukuthi inyanga sezayimosha imizi ihlulo umuzo wenza ibrayi kuthi khihla inhlanhla ingane ibuye ukuyograduate ithenge yonke ihlobo yenyama ithi khihla ibrayi ayikho ingozi njengebrayi ibrayi shunqisa yegcekeni lentaba iyona jikelele le nto leyo iyona jikelele ilandusi lodlozi lentaba ngoma ungabuza ukuthi bonke abantu abasemafamini namhlanje bafaka ubani ngeke amkhombo wakwabo ngeke amkhombo uyise ngeke amkhombo bomncane uyokhomba idlozi lentaba idlozi lentaba eliyomunye umuntu ohlangana naye emgwaqeni ekubona emcimbini ekubona nje ehlotsheni ekubona online athi hawu yazi ngamthanda indaba lomfana lo mfana ngifuna ukumsiza ngento ethisi nakhona ingoba mangabuza ukuthi mina ngila ngikhona ngikuphi emsakazweni mina ngangena through abantu ababili okhosini through uDiba ePhohloza cha bese kuzoba uDJ Sigameza lo uSipho Mbatha abasebaqhulini labo bantu ngiqala ungena eSABC nako sexoshiwe konje uSigameza naye wagcina sexoshiwe bamxoshe uyathandaza nje indaba ezithanda indaba ususuke wayibeka yasuke yakhuphula uhlevane kuwe futhi kwakhona ngeke ngibhazeleni ungazi ukuthi khona abantu abaka ishimane liqhamuka yabona impondelo lezi ezimi lapha nje lezi manje ngabathiwa ziyafa lezi ingodo lezi bese uthi uyithathela umfazi wrong umuntu umfazi wani lezi nje ngoba ihlala ningagalwa lezi zinto lezi so manje yes akwenzeki ngempela ne lutho akwenze ukuthi mhlawumbe nje ngizofa futhi ungaganiwe sengithi hayi amacingwane ayi ngifuna umfazi udaliwe ifalensena nalento yokuthi imizi feel ingane ibulala inhlanhla yazo ingane izothi izongihlanganisa nomuntu ngamala mina ngalo umuntu mina ngithandana naye ngiphile emhlabeni ngemali besithi ke umama ngifuna ukushadisa umama nobaba amali umuntu mina ngiyajabula izangene ekhaya inkonyane yedlozi yajabula babiza ungene ekhaya inkonyane yedlozi yoni yajabula izangene ekhaya inkonyane yedlozi yajabula baba izangene ekhaya inkonyane yedlozi yoni yajabula izangene ekhaya inkonyane yedlozi yajabula baba izangene ekhaya inkonyane yedlozi yajabula hayi ngalami lazule mawe abehla unokuthi ziyawushaya ngalami lazule maweni unokuthi ziyawushaya ngalami lazule mawe unokuthi ziyawushaya ngalami lazule maweni unokuthi ziyawushaya masakuvuka izinto la sothini madoda unokuthi ziyawushaya ashaya amahlombe madoda unokuthi ziyawushaya hey madoda kusawuwena cha
enhlanga sezantsi sayimi namanje sengiyiwese futhi manje cha mana yazi ukuthi kunomehluko phakathi komuntu osecuphele yabona ubaba wakho mabe elobolile wagana elobolile sekusele uthola ukuthi ushawa amandla awa umagenqe lakha nokhona itini wawa ikampani ubaba esekukondo Max ubaba ngithini sizoshaya intambo ukhula nje nawe uthi hey ubaba le ndibisa inhlizweni yakhe ethi hey ngiyafisa ingane zami ngiyafisa amandla angasenawo ngiyafisa umphelelisa umama wena la ekhaya futhi usengihloniphile lapha sekhona lamba ngihloniphile namahloni ngisho ngihlangana noSibane emodweni yangizwa umndini bese lihambe egedla ubalekile kuyihlawula ke leyo nsini nakho hayi mina uyongilandela umuntu mina ngamala mina ngathi ngisamfuni wena uzomuntu zomkopolota ngoba nakho usukhahlela ibhola mbokazi lathi lakhahleleka phesha kwelwandle lakhahleleka wawudlala amathimini amakhulu phesha kwelwandle bese uthi manje ke wona manje ke uma ufuna ukushaya amaphiko idlozi lasekhakonyoko likubumbe eqaleni lazela usithela nawe wena usuzolanda isitha uthi yokwakho umuzi wesitha ngamandla edlozi lasekhakonyoko uhlawulela uyihlo ulobolela uyihlo ukhanisela uyihlo ngedlozi lasekhakonyoko sikushayisa kancane imoto mfana wami fana zinyanga ndini nani makhehla lawa avungule ngaqede ngezipikili yini enibulala imisi zinja Thunda bezitha ukweseka lapho bafowethu ngempela awukwazi ukungipha imali ngiqede ngithi ngikhokhela umuntu okukweledayo hawu ngale mali ongipha wena yona ungumzali wami ngiqede ngithi mina ngikhokhela umuntu okukweledayo kusho ukuthi ngisitha sakho mina bengugudla ungiboni personal mali ngakuwezitha yabona lento yokuthi ubhula ungaganiwe bhula ukugula kuyisiphiwo kuyspiritual kodwa lento ukuthi ubhulu ungaganwe bese uyokhuluma indaba zabantu abagane kuyinkinga abazokushiya ukuganwa kunoblando ababazi abantu abangaganiwe uyabona ukuganwa kuhlukene neengagement kuhlukene nokushada esontweni uganwa yabona makukhulunywa ngokuganwa kukhulunywa ngabantu okwachanguzwa kwathela umuntu ngenyongo kodwa egcineni abantu umuntu nje uthi umuntu unomfazi ngoba esemhuxe ngering ka 5000 mina wami mhlawumbe ufaka ka 1500 kodwa uganile original usabele edlozeni ngithi ngoba lento ekhulunywa indaba ezethejule kakhulu so manje kusabelwa kanjani edlozeni mana before nje kukhulunywa indaba usabele edlozeni nina nenza into enje uthi ungabonthi kwamchunu ekhako yihlo bacebile noma kwasithola ekhabo yihlo bacebile noma kwantombela uyabona bese wena ufuna ukuthi awuyithenge wena uyofana nabantu bakini ngoba wena njoba ungathi uba nenhlahla nje uphakathi kwabantu bakini ikhakonyoko liwa yingoba wena uzalwe emzini ocetshwe kanti cha kunesidalo esingafuni ukwehlulwa noma singenamandla kodwa senze isu lokuthi wena uphumelele ungasibize sibongo sakini ngoba sikusondeze angithi nje mina ngokosithole bangazi abantu ngizalwa isithole sasemachonweni dubele inkonzi kodwa mangabe wasithola ibhodo lakhona liconza angazi uvule ngisheshe ngibize nje ngosithole angiphiki ngosithole vele ke nasempepheni mangiya sengiguqa ngosithole ke mina ningadideki kodwa mina ngaba umchunu ngawela ngaba usithole ngawela ngoba isimo sasevuma lento ukuthi niyiweze uthenga inkomo uthi uyoyihlawula ekhaya amanga la ungayiphindi nangelinye ilanga futhi ngoba niyayenza niyenziswa zinyanga engamaphara lezi ezisebenzele edolobheni inyanga ezisebenzele edolobheni mangabe ufika uhlupheni ungenamali uphethe inkukhu ufuna ukwelashwa mhlambe welashwa umbhulelo noma ke umsebenzi ongawutholi ufika ubeka inkukhu izohamba ebaleni yohamba apha edolobheni inkukhu jobe nje usho njona joba kwazi nje uyishayela empahla leyo kuma edolobheni woza ngapha uzosangane phela mina idlozi langena kahle uyibona ezikhabi lezo evele sijayi edolobheni woza futhi zokhotha futhi wozokhotha futhi hayi bakhona nje phesheya kuthiwa ama-Tibet ngafika eNew York bakhona bafika baphethe ama-business card bakunikeza bethi belikhabhilise akasazi lo muntu unotolika ngapha uthi ufuna ukungibhulela baba lokho basivimba lo ngabe ngihlala eNew York baby yabo nje bangizele khona vele eNew York yabo yabo ngizweni khona ingoma ngangise New York guys and then mangifika lapha eNew York njengoba ngisangane eNew York
guys ngisiphizi lo sehla senyukenyuke ngase ukuthi lo lesithathu usuku ngithi laba abamala amakhole ngase ngibabuza ukuthi abani laba bantu kwathi uyizangoba ezase Tibet athi mina yena ayifuna ukubhola laba banobuso bomfakistan unginike business card manje ukhuluma lolimi lokugaloza ngabothi la lento elimi le yakhawa khona exhashazwa ngabafundi South Africa angimuza ukuthi uthini kutole komunye umuntu yabona yonke lento le yi nonsense so ke manje ke lo ithinta uJobe ibaluleke ngendlela ayisimanga yokuthi uyithinta nokuthi mase siyanga sabaphethwe ndikule nkulumo yokwakha isizwe bafowethu kufana namahlawulo awukwazi ukuboshela ukubamba inkunzi bese uthi mawusukhishwe ngebhayili noma wajezela leso sigwebo wagwetshwa mhlawumbe 7 years bese uthi ke okay ngikhishwe ngebhayili ngaphinda ngaboshwa ngicela leyo mali ke ngangiyibamba inkunzi ibuye kize ngakumina lo ngicela lo 10 million ngakubamba inkunzi ubuye uze ngakumina awukwazi ba kanjalo so lento yokulwela amahlawulo musani don't be stupid you motherfuckers you all 2090s don't act stupid and then simple uma wenza icala ukuhlawula ukudelela umuzi wendoda yebo ingane ngamasende uhlawula ukugeza umuzi ukuthi wenza into abangafanele yenziwe uthuke abafowabo bentombi umuntu ofanele ukulala nomuntu osifazana mithi la ekhaya ke indoda eganiwe yala ekhaya nomfana oseganiwe onelawo onomlobokazi naye osakhonjwe uthi gaqanisa izindlu uzobe kwakhe wena waqhamuka ngewindi waphosa imbewu wala lo muntu sengowakho uthi wena ngayihlawula I pay damages fuck uzalwa bume njengehash now uzalisa bume njengehash then you are claiming that child for sack manje ke angivumelekile mina mhlawumbe baba mhlawumbe washona mhlawumbe ne washona mhlawumbe noma mina kumele mhlawumbe noma ngifuna ukubiza isibongo sasekhaya kubaba ne angikwazi ukuyilobolela mina mana ke mfowethu ekhaya komama lakho ukuze uyolobolela ubaba wakhe ngoba wayeseqalile uma ucabanga nje sinomambe ezingakane abangaki thina esingakaze silunguze makubo ngoba phela ukuze umuntu yolunguza kubo khona umuntu kubo ongazulunguze ngoba usunengane khona ningangizwa kabe kodwa kuyenzeka vele iqiniso liyahlaba ukuthi uyangizonda noma njani anginendaba kodwa into engiyishoyo khona umuntu oyakubo ngoba unengane kubo khona umuntu nje oveluza nomunye asithola ngane nomfana umngakhe akayithola ingane athola ingane zomuntu omazana bese ethi uyomlobolana ngenhloso yokuthi ufuna le yangane wina so and then zoso angifuni ukukuphula ngifuna ukuthi kukhona umuntu oveluzwe mawukhuluma naye wesifazana uqala nje ukukhuluma naye uze ukuthi yabona inkomo zakhe ziyasala silahleke isithunywa emahlombe kuwe uthi uyabuya ngakusasa uzuthi ziyaphika ziyaphuma ziyahamba ziyakhona mhlambe maye ngizwe ukuthi anginazo mhlambe ngiyothatha ezokandaba ezedlula mthi yamakhosi ngibalekele so ngibanjwe obhaqeni ngihamba nazo ngoba inhloso nenhliziyo iya kuloya muzi ngoba sengizwela ukuthi khona la khona umuntu kuyangqongqoda kodwa la ngekho khona umuntu ukukhahlela umnyango alright lento ndaba ezitha umbuzo bengifuna ukubuza naye ukuthi kuthi lo mbuzo ungene the time inkulu indaba zesithembu ne ngicabanga nawe Job yakufaka ngoba nawe futhi unasithembu yabo so kuthiwa umakoti angazi kuthiwa ngazi umakoti oqala ngazi kuthiwa ko wabantu abadala then bese wesibili kubo wakho bese kuthi owesithathu angazi ke so iba kanjani ndaba ezite kanjalo ne wena athi kuphendule mina ubhuta thu ikhona into kanjalo ungadefend ne athi kuphendule mina qala mina nje ngifuna ukuthi iqala sehlukene ngamahodo school ngokufana mina laba bami ngiseyabami ungabafonela manje ubabuza ukuthi abakabani noma uzobatshela ukuthi mina imiyeni wami lo yinyanga abanye bambiza ngomsongo wensimbi uye lobo bathathu laba nje esengibadumbele ngapha ngoba hlahle ba5 kwana laba ungababuza laba babili lababili ababani laba bahamba laba
nabo hayi bangana ngibayibekile nje abawufunda inhlonipho ke bawufunda inhlonipho so ngicela umchitha lapho ngichitha ngishanga sizakhe nyaka uma abantwana bala ekhaya kuhaba idalo uyangizwa beya abantu abadala isisho lesi yabona ekakhulukazi umfana osuke ekhule ubaba yakhe engasekeduze yizwa lonto aziyena mhlambe nomkhulu ka emfifa kancane kuthi engaze ahlale naye mhlambe washeshe wahamba mayeshe ethi kithi iminteli yabona nami ngifuna ukuganwa manje ngithathele amakhehlo umfazi kungane na ngoba ngisho leyo ndlu leyo esuke yakhiwe iyogcina ibizwa ngithiwa kwagogo yakhiwa idlozi lasekhaya omama lafikayo la ekhaya kuthiwe kusendlini ngenhla endlu yakwagogo ngakho ke leyo nto leyo umfazi usinile noma ngabe imuphi owedlozi umfazi wedlozi umfazi wabantu abadala bese kuwe kushiyana olimini ethi umuntu umfazi kababa umfazi kamkhulu kodwa kukamkhulu ikona ukuphasa kakhulu ngenxa yokuthi vele umkhulu anibange lutho naye umnakwenu yabona umuntu omkhulu kuwe ingakho phela ugogo wakho ekubiza umkhwenyana so mina shothi ngiyakwazi ukuthatha umakoti ngithathele umkhulu no ungakwenza no ungakwenza nalokho nje ukuqondisa ukuthi cha ngifuna umakoti omkhulu wami as long as ngoba idlozi lonke lela ngithi idlozi lonke lela ayishoyo umondise athi abakhe bonke uyatsaka yena usho ngokwa number plate kodwa ngokumsama bedlozi bonke cha phela bafowethu angiyibeke lula ngiyilungisa ngoba manje ufuna ngiyilande mangibona ukuthi lungisa cha ushelelile indaba ezitha ngoba naye ufuna ukuthi ngingene ehlathini kodwa kuliqiniso bafowethu ukuthi angikwazi ukuthi ngithi amakhosikazi awami ngithi baby mangithi inkosikazi ngabedlozi ngoba namhlanje nje ngiseThekwini balele bodwa ngithi abami bagadwe yimini ngoba mina akekho umkami angafika kuthiwa akekho ekhaya bagadwa bazithi awalungisa bagadwa kanjani ne abame cha sengisho ukuthi bagadwa sengathi phela abami ngoba imosele ekhaya so bagadwa kanjani njengoba ulawuthi wena akekho umuntu awubagadisi mhlawumbe bagadwe uyidlozi ne bagadile ngoba akekho impela abakho mondise ngiyakutshela mina abakho kodwa yazi sengihambile ngitholile la bafowethu ufuna siyibuke lento ngoba sefanele masifundise izinto ngoba sekunama AI sekunama technology sifundise iqiniso lokuthi ngokwe technology yabona ngokwamehlo omhlaba unkosikazi kaSibanibana ngithi yabona kodwa yabona mawakhumuza yabona obona lemizi enokwamphakathi ifana nomuntu mayekhuluma njalo mina into zami okwami yimi lo yimina njalo nakusasa yimi lo yimi lo uya backfire uyangithini ngisho ngenza into enkulu kangakanani yabona sifike sibabaze njengoba sasibabaza umfowethu udlula lapha udlula lezi zinto seyibona lapha udlula logistics mawufika lapha ubona amathrago yonke into njalo mawuthi uyabuza ukuthi mfowethu ngempela uwe lona thawo lokuthi mfowethu amathuluzi obaba mkhulu lapha yezwa amandla awadonsi eze kuwe yangithini noma umlawuli noma umnikazi wempepho kodwa amandla once into eqonisa nawe wa personalize izinto yangithini then is finish about you is finish ancestral is finish visionally is finish societally yabona ngoba ngisho umphakathi awumfuni umuntu oyishaya isifuba yabona obona ngisho umdlali ugcina mayiqedwe ulifaka nethini igoli kodwa mayisekhuluma uthi yabona what a team effort hayi wakora ndaba ezethu wakora nami lapha nina kubo ndim uwe namhlanje uwe kusasa uwe tomorrow uwe forever fuck you mina kulabo ndim mina nje ngiyaxolisa nami ngithe abafazi abami yakhumbula zona khona manje ayibona ukuthi isikhala siningi lezinto ikhulunywa ezinje engenabafazi lezi ndaba ezithamena uma ishaya isifuba umuzi mana ke yini mangabe sekuvela inkinga jobe bese umema uthi
cela ningithintele ngicela phuma imoto leli van cela ningilandele uanti owagana kwaNongoma azolungisa azohlikisha udadewethu owagana kwamaphumulo esondele lapha umama ukhona ngalena nobaba omncane ningamkhohlwa ubaba omncane lo osakhe eshowe basondele bethi yangizwa angithi wena okwakho lo angithi wena umfazi wakho wena angithi wena umuzi wakho wena umemelani pho manje cha ndaba zethu umuntu akashwele nina njalo enithini nabafazi benu cha ingakho ukuthi mina izinjengaganiwe eyisaplana ekho umuntu onomfazi umuntu lapho awunamfazi awuganiwe noma ngabe uganiwe awuganiwe uthi ungamloboleli uyihlo engazange esamala lo umloboleli ubaba sona wakazanga awuganiwe nawe emacingwane ne awuganiwe nawe awuganiwe kahle we cha ngiganiwe ngokwamehlo omhlaba kodwa abafazi abadala inhlonipho leyo futhi mangabe lento singayitshala nomuzi yabona ingakho mina ungazi ukuthi mina kuthiwa umsemzini wami la ngithi mina kukithi yes sekhaya inhlonipho ulimi lolo ngoba ingane eziningi bafethu sifuna siyifundise abanye ngoba azinabazali ezinye izala bombe njengamahashi ezinye uthola ukuthi phela usho ukuthi umuzi wakho nami ngisho umuzi wami ngisekhaya awahle bo babebuza isitesakho yabona ke istezi idlo zivela kufaka ungagezi likuhambelisha yabona ke istezi ngathi ngisekhaya mina ungawakho umuzi ungaganiwe kodwa uyafuna ukuthi uqale ngesitezi mawakho umuzi ungaganiwe ngoba uwakho umuzi uganiwe uqala ngerondo ngoba usuke uyokhuluma inkulumo yabadala ngeke uthethe idlo zesitezi ngima lapha ekutheni ke indaba ezitha angehla ngobonda ngibhedile lapha wow Pepile awu baba uJobo hayi uyaqedelela abengekho lapho mina baba uJobo esibaba ngehlapho baba uJobo bengekho lapho mina baba uJobo ngisho ukuthi ngibhedile lapha ekutheni ngithi abafazi abami yayizwa lento mawulokhu ilandi yangisha ngoba ndaba hayi maphutha alikisole ngenasici baba uJobo alikisole ngase yonke into siyicela bola lami andile empesane yonke into siyicela esidalweni ukuze ibe impumelelo angithi uyabona so uma siyicela esidalweni asisukuthi maye sesizuzile uNkulunkulu wasinika noma ithunga lasinika besithi into ngeyethu angani ngisho iphuzu ngisho ubuhlakali ukucela uNkulunkulu ubuhlakala iphuzu libekile nje wasukuma impunga uyayusho ukuthi cha ekuthi wewe Apollo mfoka bani uthi hayi bo baba nami lapha nami bengasazi ukuthi ngithini mhlawumbe kube yibo baba mkhulu yabona into kanjalo mfowethu kodwa nginenkinga la ndaba zethu ngoba zosifuna siphethe inyanga lapha ayiselaphe la endabeni yabantu abathenga beyobulala abantu bethemba ukugeza ayikho into ehlupha ngilande lento ayikho into ehlupha njengomuntu yabona uma ungabuza umuntu oyinkabo wabulala umuntu akekho umuntu ohlupheke njengalo muntu laba uqala yedwa umunye akhiye endlini aheyise yangithini ndaba zethu iqinisele emsulweni la khuluma ngayo umuntu uma umbulala umuntu kungcono kufa komuntu lokuthiwa ingozi accident ngenxa naye self defense yabona ubulala umuntu ngenhloso ubulala umuntu uthengiwe oxabene naye idlozi lakho alikwazi ukuthi uyapi yabona abanye abantu baze bahambe beyokumenzela ilada entabeni umuntu bemcele kwaba kubo botholakala lawo madlozi amaxoki bemenzela umsebenzi bemfakele iphandla behambe ungibulala labo sebephila impungushe zabantu bakha amabhilidi bakha imizi ingakho ekuthiwe the difference between the house and the home because the house is just the buildings and the home is where you find a wife, one kids playing around and there is a warmth the ufuthumelele so manje ke sinenkinga ke abafowethu njengoba manje kuzokhetha kuma nje bayabhiza abanye inkabe ezingama amisha abanye bayathengwa abanye badepositiwe thiwa bayobulala amakhansela abayobulala osopolitiki abayobulala abantu abaphansamsana nento eyaphambili ndaba zethu abantu abafana nathi nami nathi semalistini kodwa kubalekile ke lento ke yini nenyanga ke ihlangana kanjani lento yokuthi umuntu uyagezeka umuntu uyasuseka umuntu yalokunye bese ikhokheshisiwe imali la
ndaba zethu kuthiwa kuhlukana ngamaveli abantu yabo nje wena nje mhlawumbe njengoba ushisa nje mhlawumbe uyimitha lutho mina sebangitshela abantu babathenga la ku 3.5 ke ubheke 5 manje yes yabo ubheke u5 meter yabo nje abantu yabo nje ama ordinary people yabo nje ke basho ukuthi hayi labo mhlawumbe u5000 yabo nje umfazi ogcwele nje mhlawumbe ungamthinta nje noma ngo10000 yabo nje just yabo nje nawe usungayibona nawe ilevel okuyona elife yabo nje cause manje akufuneka into ezojumpisa yabo ayifuna into ezojumpisa ne baye bayasho ukuthi hayi baye yabo nje noma nje wanginikeza noma 2000 ne uvele nje nginje qhoqo yabo nje ufethu vele yabo nje ufethu mhlawumbe kothi hayi mhlawumbe basukelena hayi basukelene nje mfethu kwase kuthiwa hayi mfethu hayi ufethu wayichithekela yabo so ichuni nje mhlawumbe lawo 5 meter ne yabo zithanga endlule mntaka baba sendlule kahle kule ndaba oyithinta ayijulile ngoba nizohola mo njengoba kuthi ukhetho nje inyanga ziholela ugqirha ipri nokugeza abantu niholela ipost yes niholele mase kudlulile umuntu esegeza ayi bafethu le ngicela ukuyiphawula ngokuqonda okuzokwenza ukuthi umuntu otholele indaba azazi ukuthi umiphi inyanga imbulala umuntu ayithenga inyanga kuthiwa ayobulala umuntu nesibhamu yabona umkhakhe ngo mina ngikayimithi yabona okuyinhlahla kimi ukungena komuntu ngenkinga yakhe esangweni ekhaya hayi edolobheni laba basedolobheni angikhulumi ngabo nalaba bakwa social media abapolofita wa talk abahlukane nami futhi noma bangakhuluma ngami ngeke ngiphendule bafowethu lenkulumo ekhulunywa amacungane eduze kwami yazi ufuna nihlukanise ngoba lenkulumo ithinta zonke inyanga wonke umuntu othi inyanga yamthinta lento nalaba bathi khona inyanga ezizinyanga kodwa engathi ingcono kunathi wathi ayihlala phansi yabona lento yokuqhamuka komuntu ezogeza ebulela umuntu 1 mawunedlozi eliphilayo uyasefa mawusenaleli dlozi likwazi ukuxosha umuntu ekhaya ephethe imali usuku usaphila mawunaleli dlozi ulokhuzana noxhaka nje kwangena ziyakhala angithi yabona ilezi inyanga nizwa kuthiwa idotshulwa ngoba wena usebenzela ukuthi kufanele ubonakale uveze imali kufanele ubonakale uphethe into yemali so uzomukela into kalona kalo bafuthi le point angifuni ukulibalekela leli lenyanga egeza umuntu yabona umuntu mayizogeza qala ukwazi ukugeza umuntu ungamhlolele hlolela umuntu uqala ngoba angeke uthengwe uyinkabi kuthiwa hamba ubulala lo yamuntu okwamakhanya noma lo yamuntu okwamchunu ungenayo into elicala eyazi yanengisa isidalo sakho esikwembethe awungeke baba ujoba izimo zemali imali beke eceleni imali ayisebenzi lutho imali nonsense imali ayikho kunomuntu uma ungabe ungane imali yonke emhlabeni mina akaze befike nikuwe mondisa abantu bezothi bacela umuthi ongabonakala bacela umuthi ukuthi babe strong ngiyashiya leyo ongabonakala bewubulala umuntu isiphi siyalo usinikeza bona lawo bantu noma uvele baxoxe nje awukhuluma iqiniso njengenyanga awuyibamba ngoqonda ke indaba ezitha ngoba uma ngabe becela umuthi ongabonakali bazocela umuthi ongabonakali kodwa basebethi basihamba siyobulala usubalimani ithina sitshela thina njengodokotela wethu sizinkabi sithengiwe siyobulala ikhansela elukuthi uyabona ikhansela elukuthi beze bekutshene ngisho ukuthi baya kuphi ngoba mangabe ukwazi ukukhumulela izinqa udokotela wakho ufuna umtshene iqiniso inyanga khuluma iqiniso nina nisibulele inyanga ningamanyala South Africa ndaba zethu one bafowethu abantu mangabe beya empini abasho ukuthi enyangeni siyolwa nobani kunjengomuntu mayizokhipha umuntu endodeni akasho ukuthi ngilwana noZipho uyabona ngicela unginikeze isichitho sokumkhipha uthi ngihlushwa intombazana kanti usho umuntu oshadena noma olotsholwe le ndoda noma bonga indaba nale ndoda uyabona abantu abalukhuluma iqiniso njengoba linjalo mabefuna sikhipha umuntu futhi abahloli
ungathi mawubona inyanga uthi ubona isitha ayihlole kabi cha uqinisele lapho uyangathi ngithini awuqinisele lapho umuntu owazi ukuthi uze ngobuqile enyangeni akavumi ukuhlola ngoba make kwahlola sojula songena enambeni awashaya ayithushayile awushaya impela yabo shaya impela so asihlolele lapha namhlanje bekuyile show yakho yabo manje sirevise yonke umuntu ongahloli yazi ukuthi bafuna ukuyeza mangabe lo muntu yabona mhlawumbe babujobe mhlawumbe uma mhlawumbe ngithi mina ngifuna ukuhlola ingoba vele mhlawumbe kunama yamakhosi because ukuhlola kuyimali kunini ngisazokhipha imali futhi yabo awusuke berishika ngibe ngiyazi ngiyifunayo wena ngisagokhuludela ngithi mfethu ngiyeza njengamanje wogqirha njengamanje babujoba ngifuna ukuhlola anginayo imali yokuhlola ngoba vele i-charge vele ukuhlola mana mina mangihleli lapha nje phakathi kodwa neFriday sigodini sabaqulusi mawuqhamuka uyithe kungitshela lokho uze uthi awufuna ukuhlola unguzwe ukuthi uyaphapha ufuna ukungitshela ngiyakutshela ukuthi mina njengoba ngihlola ngo-R30 uyangibona uhlola ngo-R30 ngihlola ngo-R30 uyangibona ugqoke abhida nje lola ngo-R30 ngihlola ngo-R30 kodwa lalela-ke ngane yami uyabona lo R30 yiwo ngenisa la i-introduction yakungena uyayizwa lena ngoba uma ngihlola ngifanele ngikhulume ngento nawe nje obufikela ekhaya uhluphekile kodwa uzoyazi angeke nje ukhipha imali eningi umuntu okhuluma into ongayazi awuqinisile yabo bujoba u-R30 ngeke is not bad inkinga labo bo-500 yokunestezi nje wena hayi labo R500 umoya basuke ngizothi basuke bewuthengile awuhloli nje WhatsApp mina nje angina profit hayi apha icala phela mina ngalwini so wena awuhloli WhatsApp uthi hayi mfethu hayi awuhloli WhatsApp mana uyabezwe nje namanje bayagijima inyanga ijulukile ijulukiswa ukuthiwa uthabana wakwangibona kuthiwa ngisabuthabana mina ngikhuluma amanyala angisimbuzi mina angakangazi angimazi noma ngangifuna uyofana ngifonela ngoba uyozabalela ekhaya ngakhuluma ngabantu ababambe iqueue ebheke esihogweni uyezogweni kodwa ke nalaba alwa nabo ohlangothini lethu thina inyanga angaze lo lakho macungwane ngoba wena phela umi wedwa esakho ngimela ngedwa njengelanga ngisho ukuthi laba ke ngoba mina ngiyinyanga nje inyanga udume ngokuthi yena uthuka inyanga mina ayithuka uveza ufuna imali zabantu abayithathile akayithuka ukuze vele phela ukuyithuka it's a part of okufuna imali baba khipha imali vele musu kujwayela abantu wena mina khunjani njengeqhawe nje yabo because iqhawe nje yabo uthola ilungisa isimo kodwa manje yabo sesile mthinto umuse limfake neshebo yabo ishebo zani manje ishebo zenhlamba phela hawu ishebo zenhlamba kodwa mina ikhiphi mina ngikholeka umuntu angifuni imali yami ngafikile ezinje ezithengwayo kwa social media ukuthi yabo imali ngithatha kubafowethu kuphela nje umzala zingakafikile ezinje zo social media sasikwazi ukuthi nathi ngelinye ilanga siyibone singabantu ubhuti omdala athi awufaka upetrol noma udizili kuleyo moto leyo uhambe endaweni ethile uyabona manje ungezwa akasafuni ngisho petrol kithi noma ungathi uzomsendela imali akayifuni unyanya zonke izinto ubalo no akasayifuni ngithole kahle namhlanje impela bangathi abantu mabethi bacela kwala abantu khona abantu abakwazi ukuthi uyamazi abazi ukuthi awakini bakufonela ecela ukuthi ushele umuzi simfakele ukuthi yes blue tick ngizenga drive imoto ngazo check eThekwini ukuthi kunenkinga nenzalo hayi phela ngishelwa ngamuzi mina nangu wayishelwa umuzi umane usuphika sengathi manje mina ngehlelwe yishwa impela kufanele wawehlelwe yishwa impela ndaba ngoba sala lapha kodwa ngokuthi wayesehlukunyeziwe into abantu abayisaba yiqinisa ngithi yabona ma ukhuluma iqinisa abantu bazi ukuthi khona osukuthenjiswe khona awagcine engasethembi ngisho umndeni ukuthi kube khona othi umsiza noma ke umuntu eseqhamuka ngami noma ngomfowethu uphakamani noma eqhamuka ngomunye umfowethu umakhaya akazokwazi ukusethemba ngoba thina singabantu yena impilo ayiphilayo wayifunga edlozini nasesithunyweni ukuthi uyoyiphila bafuthi angikho lapha ngizokulandisa imlando ngikilento eshiwo umfowethu Zoso bafowethu sikhuluma indaba yokugeza kwabantu bethunywe ukuyobulala abantu babulala abantu benza ibhizinisi ngempilo zabantu iVeste Brown hayi ngeke zosayingeke so ndabezitha fethu kodwa njengamanje izinto ezitrendayo ne
engenakhujana endaweni yepolitiki ne ngibone indakhujana ungathi impela abantu baphakamise igama lika Mfoka Mavamvu kaSikhakhane engathi impela bafuna ukuthi asukume ngoba basho ukuthi hayi njengamanje bakhathele sopolitiki so bafuna ukuthi njengamanje bamphakamisa inkundla zokuxhumana ukuthi aphakame noma abe umuntu ophezulu esifundazweni saKwaZulu Natal kwiqembu leIFP. Ukuqala nje ngicela ukubangala lapha umama uZandile Gumede. Yeah. Ngeinqumo zakhe. Yeah. Ayithathile. Uyazi into uyithatheleleni and futhi kungani finyelelo zenqumo. Yeah. Kodwa ke nginenkinga ke serious ukuthi abantu masebebadala ngiyengubone kuyingozanyana ukuphambana nekhaya. Yeah. Ngakubeka nje kanjalo. Kodwa ke njengeyingane ngesizazi inkinga abantu abadala abafesana nazo ebafikisela kulezo zinqumo lezo ngesingeneke kulokho kodwa nje ngizokusho lo ukuthi kodwa kuyexwayisa nje ukuthi umuzo njani lo okuphuma umuntu omdala adikila ikhaya usale inkomo zidla amasimo leyo nto leyo iyayijulisa kakhulu siyakubona ke kuyaqhubeka kuyenzeka kwenzeka isigabeni sesibili kubantu abakhulu abala KwaZulu Natal nebo kwaqala ngoba buncamalala so uyambona ebuye because ngizongathi khona amahoshosho asho ukuthi ngenza befollow ngayi la eThekwini ne ngeke ngazi ke kulokho kodwa njengomuntu ongasafuni ukuphawula kakhulu ngento zepolitiki kodwa ngiyibuka futhi ngiyibukele ukuthi ngibukele eduze noma yini ngenzeka akekho ngazi ukuthi uMamzandile ngomunye womama abathandwa kakhulu futhi abalisebenzele kakhulu iqembu likaKhongolose laselenza ke ubunuku balo ke alangaba nalo iqiniso kuyena yena bese kube wohlukanisa ke ukuthi engabe nalo iqiniso kwalo uthatha siphi inqumo kodwa ke sesibonile isinqumo sithathileyo ngeke ke simhlulele umuntu omdala siyobonga lokho asibeke pheke itafula bese ngizothi kuloko okuthintayo wanithinta lo mfana lo bani yes uMavamvu waSikhakhane no lokho ngibona ukuthi mina mawukhuluma ngeqembu lenkatha inkatha umntwana waphinda ngana wayithatha wenza into embili umntwana waphinda ngene wayibuyisela kuKhongolose njengesifiso sakhe yingakho kune GNU namhlanje iphethwe inkatha ngokubambisana neNC neDA la kwaZulu and uyazi ukuthi abantu abamhlophe akazi bemzondo umntwana waphinda ngene nangesikhathi sobandlululo bebengena inkinga kakhulu naye yingakho ingena umlando ukugcina eboshwe ngaphekwa lokho bese kuzoba isigaba sokuthi iNC wayithukuthela ngendlela athukuthela ngayo kodwa futhi einsukwini zakhe zokugcina wakubalula ukuthi cha akanankinga nokuthi abuyele kwaKhongolose wathi ke oPikita Kaseme no baba Oliver Tambo noluthuli bothini mayifike ngene eKhongolose ngicabanga ukuthi kuhambene kwakhe ifiso zakhe efezekile ngoba kusungule iGNU embeni kokuhamba komntwana waphinda ngene naye ayengeke akukhola mayingavuka ebona inkathi bamisele ANC ekubeni inkathi amayikhankasa ithuka iANC bize ngamasela kodwa namhlanje babamisene indene yodwa basimayela kuze kuvele lomhlatho ontuli bebabaza ukubaleka kumongameli weANC kodwa kade bemthuwa ngayizolo bembiza ngamasela baneyikhundla enkulu ama blue light nama benefit uyawubukeka ukuthi kanti ipolitiki ngubani na politiki uyini na uma ukhankasa ngenye imandate ngezinye ifiso kodwa baseyithathwa inqumo akuyiwa kubizwa abantu ebegcwala istadium bezobuza ukuthi ngaphela kuyikho na ngifuna ukubabona bazokhankasa bethini njengoba kuza ama local governments yokuthi ngempela kushuthi namanje so abantu bazokwenza uyithutha likhankasa ngokuhlukana nezathi lihlukene nenza abantu iphukuphuku kuyabonakala senibambisene komasipala bathi selihlangene nabantu ade nithukana nabo nibambana nabo ngamawashingi so I can't involve in the stupid mentality in the stupid process I can never do that so and then mawukhuluma ngomfowethu ke uMavava insizwa encane enokazi ekhuliswe ngenhlonipho futhi
ekhulele ehostela ebekade liphethwe kakhulu inkathi engumfana nje omncane yabona sonke sakhulela enkatheni sonke nje nokukhuluma iqiniso lapho kwaZulu isizweni sikhulele enkatheni iqiniso elimila lelo ngoba abantu babefuna iqiniso kufanele banikeze iqiniso ngabanikezi ifeeling umuzwa emveni kwalokho uma ngabe kukhona abantu abakuma social media ba influence ukuthi isikhathi sokushintsha sokuguquko futhi ngeke uyikhiphe egazini lakhe inkatha uMavava iyafana nenoni yami lo Phakela Mthakathi Phakela Mthakathi ube ikhansela for 15 years khona ngoma ikhansela lenkatha and at the age of 9 years ube seduze kakhulu nonduna kaZulu umntwana waphinda ngene ngisho uyise wakhe ehamba emhlabeni wamshiya ezandleni zomntwana waphinda ngene ngeke umhlukanise nenkatha so ke kuya ngokuye ke njengomuntu usufingene kuyiposition yokuba ukuthi how do you behave in those circumstances and then how do you respond in those challenges and then namanje ke ngithi mina uma ngabe isimo sesikusona njengamanje ezweni sesiphoqa ukuthi sishintshe izinto angifuni uqamba manga kungaba yithuba elihle kakhulu hayi njengoface yangizwa ngoba uMavava unolimo oluhle unobuholi nomukhuluma ubuxoki bakhe buncane kakhulu unobuxoki lobusoka yabona bokusoka choza futhi inkulumo unogazi futhi negazi eliclean balekile ukuthi inkatha ikubhekeke lokho uma iyazi ekufanele kodwa ke ayibona ngempela kushubile ngempela kushubile ngempela social media and bamphakamisa ngempela ayibamphakisa ngempela uyadeserve babe umthandeni washo lapha na babethatha ama risk bedubula nangebhamu zamalahle lapha bedubule emoyeni ngebhamu zamalahle kudala bezingane befela yona inkatha yabona izinto lezo engafanele ithatheke kancane ngicabanga ukuthi njengoba nathi sizelwe nje indoda nomfazi sesinomlando omningi sesiyenzile pheke umthuzo welanga yabona we are just sitting and waiting for our time to prevail and to come and it will come but ama opportunities anjengakamavava mayisefikile ukuthi inkatha ke abantu abasemandleni kuyona imvamsabo banenhliziyo ezimbi bawogombela kwesabo bane manamba bahamankankani ukusonta imbombo abakwazi ukubuka elelethwe ivision opportunities yes ivision ngokwe vision uMavava deserve to be holding a certain position noma ngabe kuthiwa angisho ukuthi mina ngabe mayor candidate noma bebe ikhansela kodwa he must just be appointed and one of the leaders in the province esokuba ikhansela baphathi awucha sebengabe bamdela umeya bamphamisela umeya ne ngono kuthiwa bemeya nakhona lapho nje kuthuliswa ingane ngethithi ngicabanga ukuthi la eThekwini ngicabanga bengamphamisela la eThekwini hayi mina obasho njalo mina mfowethu Zoso bathi bakudependa lokho hayi ngeke social media ubale thaqa ubale thaqa uMavava mina ngesimami ngathi uMavava ka deserve ukuba ikhansela cha imeya phela imeya uyalaliswa cha phela ikhansela lemphakathi cha kuya ukuthi uyimeya yakuphi akalaliswa musangithatha ingane enikwe zamakhanda abantu idingo sengekho uMavava umntwana omncane okhulile ngokomqondo futhi okhuliseke kahle uma uyimeya uyikhansela vele uqala ube ikhansela before ube imeya so ubayo ngaba icandidate uba imeya is good that noma ngabe ungaba imeya senkandla noma ngabe imeya la eThekwini that is a perfect position yabona bese kuba kuyena ukuthi wadlala kanjani emakhadi akhe ngoba vele manje mina into engirecommenda kakhulu ngaye engenza ngithi mina up Mavava up into eyodwa yokuthi I want young blood to be on front finish so bafethu sithi rest in peace ku Dr UN Mahlaba Junda eqhawela kithi udlulile emhlabeni besiphinde futhi nalapha na ku Midfield awuma uzoyisukumisela ku Midfield fethu ye Sundowns uJordan Adam siyafisa futhi na ukuthi bafethu engathi umoya wakhe ngalala ngokuthula qhawela kithi mhlawumbe comment on that bese siyavala uDokotela uMahlaba insizwa beyithembela kakhulu kakhongolose futhi umuholo oqotho insizwa futhi ekwazile ukubamba isifunda saKwaZulu-Natal ngayo yonke indlela in terms of African National Congress as a leader as a young age at the Youth League
level in all the departments that he have hold, and he's a professional doctor, and he has been a mayor of in Newcastle, and uhambe kabuhlungu emhlabeni namanje angakholwa. I can't even delete the number of Junda here in my phone. May his soul rest in peace, and kodwa tuthuzekile mangibona umndeni ukhothama kanjeya phambi kwesidumbu sikakhe namathole funeral akwaze umncwaba ngesizotho sinjeyana. Ngiyabonga kakhulu kuVitasha Mfokanala ukuphakamisa uJunda ambeke esigabeni esimfanele noma engasekho. Ngibonga futhi nomndeni wakhe uJunda. Ngibonga futhi ni state funeral anikezwe sona noma i-decision yakhona ibe late. Kodwa ke ngiyacela ukuthi ngelinye langa ama state funeral they must be announced in due course, not later, because you can't stop us as a family to prepare to bury our loved ones, but it must be given in due course so that we can prepare and proper. And umfowethu uJane Adams nomfana lo nomncane kube yiphutha kungamanyala ukuthi kuhambe ungane encane. Into nje ukuthi sithethiswe naye athethiswe uma ukuthi ngempela kuyiqiniso lokuthi uthatha impilo yakhe. Nangazathu sina sike sizathu sokuthi uhambe ngane encane. It's totally wrong. It's not motivational for the future. It's not for the motivational for any decision. And is young and is professional and udlalela Sundowns waphinde wadlala ku World Cup. And manje into eyenzekile ngaye where he was highly respected by amaqhawe njengo Messi or Haaland, guard of honor, and also the members of silence in the Soccer World Cup as one of the young stars that departed in the 2026 World Cup that hosted by Canada, United States of America, as well as Mexico. That was a very bad thing to watch, and only something that we have left with as a society of South Africa and the fans across the globe. And it's only to say that, wow, it was a hero. Now he's being honored, he's being respected. And to the families of June Adams and to the rest of the soccer fans and to the superstars of this country that represented us in the World Cup, they must get comfort in the future, and the life goes on. That's it. Thank you. Ovayilisa babujobe bafowethu enkosi yami kene nokadla nasezantsi amagumba amanomhlabeni ngisemnenyakathi intshwalana eMpumalanga umsokonsebe isikhova esikhalo nezinye ikhala ebusuku. Uyabonga kakhulu einkulumeni zonke ezendlulile kwi broadcast yeBhinca Nation kwiChillers Punch. Ngiyabonga bakithi iChillers Punch balala bafethu umuntu abonga kakhulu bafethu kubo bonke abantu ababukile. Siyabonga kakhulu bafethu. Next episode izobishisa bafethu kakhulu. Siyaxolisa bafethu mhlawumbe ukhona amaphutha then and there bafethu siyabonga namaphutha apha amaphutha ukuthi mhlawumbe ake bewenze phela sikhathele lezi inzwa bethu ehlaziya ku Facebook, inzwa bethu lezi ehlaziya online abatholakala endaweni esigameko abekho emamashini abekho igameko lezi. Don't forget bafethu to subscribe, don't forget to comment, don't forget to like, don't forget to share. Please subscribe. Bhinca Nation. What's us? Jehova subscribe nina futhi nibabi if ubhekele channel for 10 minutes longer na subscribe umubi dog. That's why bakuchithela ngoba awuna commitment, unama commitment issues. Subscribe lapho ngeke sizwe ngawo.